Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nsoko TV uboroso bumugusi asemambi yabono iga oyo minto muligereria mu Nsoko TV na gukwaniria seretara Yesu Kristo ngorengana ndi kwabokire biya na Nyasaye okoiro bomoyo na ndokoiro bogima na ndokorendire na ndokoiro gwanjirwa tanyare ko batukumena na TV yaito yeli tukulia lero asam litukulia lero nintagete nkwanire igoro yenjira abantu ba Nyasaye bomente gutara usimwanya abantu yotongetwe na Nyasaye aboente gutara akerari na abantu bamwabo ibibirige gukwana iga asegetabu ky'abayibirania 13 ekifungo kyayo kya kabere ntagete nsome asege Swahili. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine waliwakaribisha malaika pasipo kujua. Timomo cha kukaribisha abageni. Ekigera sinjire ngabune yega abande mbabariganetie nonya na malaika batamanyete. Nkintagete kokwana mwanya bantu bono batode chinkoro chinkongu ne chinkoro chire tofauti ne chinkoro abantu bakurigeria ochikogenda mu muntu gosoji gukwani omuntu kwanyora ngomuntu tatageti ase bitune bitu byagusi asa mugusio minta ase waika gukwani omuntu nelingana lya maskani nelingana ligiya tagutwara enkoro yobonche nganje tutete kukwana abantu tetiko egento kwachi kanyorose ne besa kwanyore bikeiga komenya kobo muomo pa tuiko gamba nabantu toliko bakwania linganeli ntiririgiya ekigera mambia no mugani omuntu yokwanga mambia no mugani omuntu oli akwanga gukwanirero mambia omuntu oli kwabeanere mambia no mutake ekigera twenzi ntole nengenjenene asobosi wa Nyasaye nonya koromonda gose koromotaka nonya lero kwarara nenchara gose kuigotete kabe nabantu boronge kwara n'abantu asenjerengiya kabe n'abantu asomorembe egekero omuntu yomorochego mambia kuikomotake ligerero omuntu yomoni galenge tachiri egari yaye kamwate kirokogoro tale ko nyara gotenie tachiri ya mwabo anyare gotuka mansi ye gari amoroseri etairia igari geti omuntu ri orengo mochafu ogweta na parni kisubana chaye akanyara ko bakagosanyaro gakomigorire gari ya yokogoro igo kero omuntu nigaro yo muhimu kero omuntu nigaro nengenjo kabe n'abantu biya menya n'abantu asenjereronge ekero konyoro omuntu ase street agosaba kende gyonsi bibiliya goteba nga Yesu igatebete nga akuombaye umpe muntu ndibensi okugosaba tware enkoro y'obwanjani bwa mabera omoiko Nyasaye nabo gokora oyo no muntu bwente gokonya oyo no muntu tanyare gokonya igo kabe n'abantu biya lingana lya bono mambia kabe n'abantu biyo mwana Nyasaye asoko gende byasara byawo asoko gende obisi yawo nere bya kwaba n'abantu bya kwamenya n'abantu asenjerere ndonge ekiagera kero kene nkwagosaretero muntu igoro to basa kulibeka mbaka lero ingegere ngato mukwania nere byanga wetanga ni umuntu umutangane kwa matenge ndugu nonyegoro lyalenge bobe gakire ero tenya sakuru wanja tuanjane nande toyigwane kame menya n'abantu bya omusomo Nyasaye aso mugusio minto berete niko ndaite koko beka omoyo nga to basa komo jago karibisha abageni ekiagera asenjereyo unaweza karibisha hata malaika ekiagera olio koro komobe kuna siku atakuwa malaika kwa nyumba yako olio koro kanga utabuyanireti kuna siku atakuwa msaada kwako olio koro kanga atali muntu omya kuna siku atakuwa mtu wa maana mtu wa Mungu omuntu Nyasaye
abantu bonsi pi twatongetwe turasoka boko kwa Nyasaye nigo tubwate ng'enche nene asobosi bwa Nyasaye na kiekogera agotigete moyo ekigera igoro ng'encho gose igoro Nyasaye gochiaso omonto gete igoro omonto bwi ng'encho gochiaso omonto gete kero gosoka manyang'aye no omonto bende gukaribisha abageni ekero kogenda kurwa ase nyomba yao bono mambia okogenda mugondo okogenda obisi okogenda ebiasara byao okogenda asigasi ende yonsi ogochigokora manya n'abantu boronge kware n'abantu ase enchera eng'ororo kware n'abantu ase moyo omoterere ase eng'encho ng'a Nyasaye gagosesenia abanto bate chinkoro chindabu Nyasaye gagosesenia abanto babwate omoyo omuya Nyasaye gagosesenia abanto bakwabera abanto bataikobogoria echicratch ase amagima abo abanto bataikobogoria amang'ana ase chinkoro chiabo usibebe mtu tobasa kobogoria omonto omwana Nyasaye tobasa kobogoria omonto ase okogenda katika asubuhi ya leo igo nkukwana n'omonto oria oraire kagechire igoro y'omonto gete leo ro ameniongoza nkwane naye ayogechirie n'omonto oria okogenda gokwana nera ofisi yao ari ase egasi mogokora babere onye kobwate clutch n'omonto please ase mambia bono iga mwabere egero otwara omorembe otwara obuya otwara amasesenia ase eretara Yesu Kristo tigango sabiro yo mintone ogene no morembo Yesu Kristo tata Nyasaye omuya biamona singe nchema mbingia twakobake na kogotogia singe nchobya bwao watotebiri ng'a tobe tugukaribisha abageni ekigera nonya nitukeri mona turasokaribishana na maraika bono namusabire omurigirire bwe TV yiga andonsi asako genda asema mbiya bono yiga moe nkore ngororo enkoro y'obwanchari nonya n'abantu bagosaneta seri tukulia igoro nonya n'abantu bomaneta seri tukulia igoro asema mbiya bono yiga gakumirana nere omoneta base gutwara omoika bwo kwanga gotakwanania omoika bwo kwanga gotakwana gose gotagamba gose gotamukwanya Kristo omo obwanchani ekere gotebanga mwanya bantu ndi bwensi na isago kwana neruga ya igoro onyeta bwati obwanchani omonto igangeta yekwoga bono Nyasaye oito tosibore egere tobabanchani ase familia tobabanchani ase obisi tobabanchani ase chigasi cheto togokora tobabanchani ase biasara byaito andonsi nase kende gionsi togokora Kristo tobwatani egere tobelibo elimo nileta linyane kwibariko igoro ng'ampia mono bono tunasabire nsemerete obuya bwao kimaite ng'a Kristo omoiko Nyasaye ngo tobwatani ore pamoja no murigererio yega nigo namubekira ase ore murende nasabire nsemerete obuya bwao nsi amanyinga Kristo Yesu ro mutoleito amina tenya sago sesenia ando nsia soko genda na Nyasaye kwani abante para kwani abanta obisi kwani abanta sebiasara njero morale cha fete yageta mumanyi kurekansi ya happy church suneka omonene Nyasaye agosesini enamba ya nesim 0726 869 188 0726 869 188 kobwa mono mwensi pi balia mwansapotiri mwensi pi balia mogangara chisimi tiga Nyasaye bemeganda abasesenie na ndabo naino shalom enda na amani ya Bwana. onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gionsigoro yemirobeli yaitu yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womoguse eye n'Ensoko TV oboroso womoguse umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Mariga
Murigereri Andonsia soberete ngo kwarigania semambia bono nyarko bago swasegeta semi geito nyigenete ngo butukubwa bware ngubuya no nyabware ngerende butambe gose bware ngubwenye asando soberete tukwa ni mugusio mintoga itongo mochochi na wate abaitongo noga ya semambia bono to kwarigania sumuro bili soko bwakire sitaliki 15 bono chinga kichi advance chekiro mutinyi no mutanga ni mwaka bwechiri ubere 25 nemo ekera emambia bono mwanchu murigereri ense ya Buganda baru bagendete kogenda ase bitu byo chikoba bagocoro umurayo manene abajumbe babo na century ya bene na intuga igasoro ngo rwito rwa Kenya nigo aborokia na aborokiwa boigo na baibuli bagendete kwiyarigania lyo koranga abana bali bagoswa ase school chia senior secondary school ase wiki nigo bagendete konyora libagororo na anamono ngo tebye semambia bono mwanchu murigeria Andonsia sole tubwatia seseme lyo mtandao seseme ya Facebook na gutubwatia Bune Nsoko TV boigo genda seseme ya YouTube o subscribe na gutubwatia Bune Nsoko TV elitonyara kabatoko genda sobwamo twagatebirire rero likorukunga TBT Thursday mwanchu murigeria tokoinyora biribye tira sama tukambagega na bokonyara kaba kogo totebingi kilyo koinyora na anamono totebye semambia bono nga yoberete ngulyo goteinga boka elyo nyara kaba gogoswa ase ekibarua kiao nimanyete mbale babo kira semambia bono bagendete kuyariga n'ikigara nikoira mabere barabaire toro ona libakali koirana na libagona gukwana niye sekenyora abugotira ulyo ndebwensi kumira na era abwese kenyora mukwani ngensoko bwakire baminto tengora arande se Italia marieta ngo chali elimo yigo muntu kwana ni na intulende kwani amatega abwo komatenge nsoko bwakire asenchire bwikera no litonyara ko batokoranga twanyara ko batoko genda subwa mo rero buna twagotebya nilituko lirelia kane goseliane na ndeli tukuliruka ase elieta linde ngala misi ase tokonyara ko batoko kwarigania semambia bano gotebya ngasoime yo murubili litonyara ko batoko nda subwa mo namba ito studio ndayana ko banero na bagotebinero ngakire Diana wakire bya akyo gendete mbeyande nsoko bwakire ibaraga kirera yari ibare yo maitota ya understand tibia konyora kwaringi gucha komasho barago itirikari yako gali echiro konyora ngi distance nande ya mentire go kwaringi na bali bechinye niritukoria rero go banyu nande ndamanya go kwanyuru na barabu na nyuru na barabu okay ale Nairobi yo koranga ninga nirinda tara okay chimbi yande yasa no mu yetu abokire tukumwere nilimbya mono sana amaine na garo message bono mambia kera nari gochicha mwibuli oyo magoteba nga innocent gaki na gosoroire otebye wizara yechisemi ementa matuko abayibuli nturanyora kende tokwirira abana chi school na roche sport check yakaritu ne chinyumba no ne chito cyobora liga iga nabaliki bayito chiripota chito chiachete nabe koro kinga abande ngoira nabale kulende ji school njire na jire chikorolekana chitaranyora abana amaine school eli yase no ngeguruko nyantaro abana bayikiro abana barasoire na roche abande bali bayituchi transfer narabora buliti natebe tuna barbarekera nirase school okay tuachaka chisemi bwango iga kana chigenderete kwani umurigereri na ndane na mono mwena mbe studio manjito murigeri abweta sengen Nsoko TV mambia bono nande no kwegera no gasaba kwanenga Andonsia sore kwa bokiribia nandi wachakire kuyarigania ase miroberi ya gari tukotokote mu butame nga chinga kibune chiga nabono buno mwaka mwanjito murigeri ochako mwaka bado no muyole ne chinga kishinde tokoteba nga togenderete gotema tonyare to wikerane butambe bagoteba nga tema na ebue sugume tema na ebue tume mbache goteba nga tuchieti kulige igonga Andonsia sore ne mambia ne ntocha gotema tunyare wikirania ali tutaitwikirana siri tukulia rero na butambe to kwaliania somo robiria Nsoko bwakire aiga no tokunyana togosanga kerengero kiago kiabagie kuigwekana iriyo giriago mwanchito murigeria asoko tunyora somtanda uri Facebook wika YouTube kwanyara kogosanga na into butambe nabo kubeke kerengero kiago usikwanyara kogosanga na into wakwani abamine mambia bono watatebyanga ngayore ngayiwa chakire tukuliago ni maitembale bagendete wikirana sinyumba chiabo barure mirimo nseyete bwekaini nabo igemere metibwe kaini mbale barura se asibarengeke baokiabo gosibarenge semirimo mbona bawikira na nyomba nande mboni gabuna intwe twasoire nande twachakire emirobiri tumwanchito murigeria igonga Andonsia sore chakali tukuri yago bya nande butambe togoteba nga kwara mwakira Nyasaye ngambia mono kero konyora ngali tukeriria konyorire kyara nabangi batagite kurirora korere tibarochi nande tiba maitinga tibarochi abande babokira bagwete bobe togoteba Nyasaye nga butambe
motebie okugania kwago chinga kinande to kwalania somo rubire nsoko bwakire nyoranga nabo tunyora somta na ito Facebook YouTube kwanyara kugusangana intwe nandi kwabeke kerengero kyago nena bayite studio nigerega gwa screen yago nigere 078 marakabere 6 maraka 5 na 3 nere namba yo moiro 0788666663 nere namba bayite studio asense media WhatsApp enamba inanenero gutubekere kerengero ryo twanyara togosanga tonyara tukumanyania butambo manchito muliria no meto murobirito kwigatori twakumanya kunagendere tugwatika kurwa chinsemo kurwa sebinyoro bitu neshinyomba chito tuika twasanga naye sense merie chigaseti na rero tugwatumugano munene kwa igure serie ya Uganda litko lya rero kochora barabara ibabo na intwekense ya Kenya ndu ikatori twachora barabara itu kiriense ya Uganda litko lya rero ne litko lyabo rero ni lyabo nali bagochora barabara rendo bachori boniga ni nyegenete babo sirenguma go balese bituo bagendete kurigereria ngaki nyara ko balende bakorora borai buchiko boko baraya igakakiemia kenere busio ngakirende buchiko ba na namono mwanchu muligereri kunyara ko baturi tugutwara chingwana kera togoso asense mu gazeti tobe numu wakili omenyeta sense ya Buganda osomere tororo ngakiri tukulie chikura likorekana sense yo asemambia bono ngurutolenge chinamba litukulia lero lya TBT Barnabas Kebaso agatebenso koneye Modayana na Innocent watching kurwa doa Katari mbiya mono nigagoteba osoire meyo murubeli Barnabas twakore na mbeya mo Barnabas Kebaso gale namba mo asemambia bono igongorunde chinamba Barnabas aradata hapo ni kweli pastor ikubwatekana nengana pastor arwa eno kumochera gateba good morning nyasao ngancheire na arolire litukolinde from Isebania border ngoganelia abanafunzi bonsi ipi ba Border Hill Academy asubuhi njema nanda kubatebinga tia bidii kwa masomo nanda sako tebanga kera mwanya reko bamukobe kumukia sa amasomo yo obugima nigo bora bobu ya asama tukare bosio pia siwezi sahau agoteba babo mwabukurunga Bathsheba kwamboka ole biyombe mwanya bando seito quick recovery umungina Bathsheba twakoganirio ko wena kwa bwango na nyasanya ariko bagakorenda eno kumochere twakoire namba 2 bone chi namba ngurwa Trisa Omboka Trisia Trisa Omboka Trisa agoteba watching live from Madare Mbiyamono Madare North oyuna akoire namba 3 no kumochere Mbiyamono senande koira nagaiga TBT mochere agoteba old days memories nigo tuare korubia chinswe roche amatuka aya na no chire gose Diana ngoboli gwarenga chinso gusenchi kale roche Diana naye bona gwaruete juice ase matuka yabwa ngo igaraye kwa ruroche timati gusenchi karoro umuchokoro bweli biri lya baba abatabwa kirebya nonde mesho mbaka chinsa inye cyabona mbimbi yamono nakore namba inye umuchokoro bweli biri jeria kirubaga teba nera namba 5 TBT kurwa ngumbu man Bahrain Kingdom oika seito kanyimbo nigagoteba no mwakiage village na baibuli baye bakurukwanga Ongeli na Mariana no musacho yo kurunga Ben na bana baye bakurunga Masdiga Macdotak na Brighton bonsi pini ko banyare ko bakwaye gwa maiga semba mbiyabono na ndasagote yabana bamwabonga nabantu baito bonsi pi abwagote bana abantu ba ikenyorukia bya kanyimbo akabateye batware emambingi amina and blessing in Jesus name kubwatekana no roboti ruliru warwegwa no mu pastor umusori wege susu namba 5 na mabata good morning oyo Dennis Kirandi kurwa chinse mochirichia na Kuru City Salams Club goika sobo gachuba gotebanga ensoko bwakire naboigo ensoko bwakire neye mombiya mono Kevin Komba namba 2 bwakire bya akoteba kurwa chinse mochia bumwagamo Nyageita live watching Jessica Murana namba 8 agoteba ensoko bwakire kurwa iga pipeline watching bya mono Badromeo Mumanyi namba kianda na striker Diana na Innocent bwakire aselieta elio monene nanda asagoteba oyo Mumanyi na ziporoye kurwa chinsemo cyanyonchonali agoteba akubuke Pastor Lamek Mumanyi naboyigo mwalimu Boniface Mumanyi Primas Nyabwabu naboyigo agoteba gaiga kunyara rekoba kagotebia unchoke machokanya rekoba akubuka Nyamuli Mugadishu chairman ya radio naboyiga mashabiki on CPN Soko TV kinarabuga na baikomi Soko bwakire Innocent Chelsea ilijaribu okay walijaribu ke kinarabuga Chelsea yateme tubutuko bwa rero Diana Chelsea yasega sikikubuga yasega sikigugo lakini yaje te karuma gege katema sana ga ikichigo libre kurenda sene kanyonsi satu Barnabas ke basaga teba my dear sister Diana you are TBTs aya Diana no ganyirote be TBT yawo neliye
nindo chege kinarabuga tebe soko bwa kire TBT kurwa Kisumu TBT kwenda prep time kama hii bono nande wiki nere ntangani abana bayigurite mandazi tararwe birengereri byabo cicabati baliete njirahita chingoko baliete boli kinara no ko gende wiki eri neye gasi nengo ngusana bagateba lirie gukora gukwano ngumboleri kinara namba kianda kinara yengo mubodi etibiti ya maseno nereri maseno mwalengenere mbarikiwa Dennis Kuku Pae kurwa chisemo cyatase twabukire bya namba 12 tabana tolime yumurubili soko bwakire agatebe ine ya itobu na botambe mbuya bono Kuku Pae kuruchinseme cyo cia tasia abumbali nararo libakira sensemo yo mtandao Facebook asemambia bono bagendete gotebanga no bali present batebirenga no basoire biyamona ase kikosi kilia soire enok nerengo charonte binga no ale imeyumurubirie asemambia bono bali banyare ko bakonyora libagana gwaso asumurubiri nabo tutumira ujumbe yago aseseme ya Facebook kogenda ndendigiririe timu ilia soire YouTube nero ntete ko ya special mention bali bagonyara ko bakubwatie live link itasemambia bono na namono gotatebie sibaberete ase emambie Diana koraligeria ngo se SMS charolekanira asenseme ya WhatsApp yane WhatsApp igandoche auteba Charles Rwanga no ari me yo morobirio nabigo kinara nera gonte bino ari me yo morobirio etibiti anaga nitemote irakini enda itarantebie ya maseno kiara nimbwate etibiti ya maseno hero jasnyari korwa Amsterdam Netherlands nonde mien soko TV na Kemfiri Saidi nyari kima nyari Kyanzo Ragori kerwo pande Elvis Opande omongina mochecheri tunagiri negati ya bande nabayigondoche nyari kyauteba no ari me hiyo murobirio nabayigo asenseme ya WhatsApp ndoche boyigo Isoe Flora mama yao Flora auteba Isoe kurwa satellite locked in as usual mark me present biwa kanera auteba kuna Nairobi Race Course top 6 Salams Club Kenya na rumi yomurobirio ningo yobo kumaso ime Nyamori Mogadishu Nicodemus Chogo Shira Kemto Victor Tola nigati yabandi Dennis Kirandimbi yamono akorunga BNK1 KF igale sesemo ya YouTube atebe soko bwa kire Kiran Dennis ekeyo musolbwege susu kutoka Nakuru City Salams Club ateba niko ndani yamono abo bali banyara kwa bagoswa sensemelia ya YouTube asemambi yabono nindoche nabande mbaroro asemambi yabono mwaka na abatebiguru Josephat Mugusu antebingo kwani mwako minto nantebe tingo kwani by the way bwakire bya salamu ni cyane ntibi mwako nyange yante tingo kwani matembara umbanalete ulimo bakorega asinere umukwani mambi na mukwani rende nchina akorera bayiga takwani tkibatie kebati aira maiga era kini kebati umanyete bono mambi na majiko mochera aikiria maiga na ndokorera kwa manyete nga maiga yu mwago mintaga tetiba kebati ra majiko ngochera bono mambi omokotio omokotio baba biyole umama gari chisemo chia ya center tuko pamoja ni na nywete libuti kagende school mugaso nka akagende school mugaso kanga mugaso natinda anywete libuti bare bakairu libuti oyo inyoire kale sana iyo libuti nalyo erongoli arara tigerabu nere yero ngoli eli yabo bagate sawa uji mokogoti o mama mokogoti biyamona sana twagore namba 13 tugenda bakora ubusaga ni asensembe yu ubusaga ni minute mbulinga ogonyara kabago gochaga igagwatubekera comment yago twanyara kabatogo soma turabantu batei bagende skuru abana abuga bulende togatebanga ubugimanda yaro bakorosia mambia bache kuikaransa so ubugima buli barosetirero otebanga kero ko ndikira simeke mambi ngoikoro tariko boka nande wiki eye kera bakuruchi duty school duty reste korosi koraligereri noro liyo yaragara abana bachi mapeme school Diana aye kwali kurabe ku wiki 3 useli bachi gosiekera bachakire korengereri ibirengero byo kwandaka nche nari korajaga wiki 1 so tene ine bopanya ruti mbori boko ba school wali ebisefu na horo nyauma bari gwetera ali echoma gaiga chiyomba cyake baranchi bwa to bopanya ruti geteiga okonyora umuntu agosoeroro kwaji gosoka liyo gosoka kwa mako monyora
soaga tire uchiari ege itarogoro ayubwete no aritereire tatereidio lakini innocent jitiango teyeke abumba bali bakuruka bali bakuruka anje karona karurika irina ngomo itukondire nyorire school bono nago tebinagie ko to ko duty rero ko teyeke ni turuche school erange nanka nabwataka bagokana ndite yo kamanyete baithiwe obe akabaga kungwe kumba ngora nasoikira sime mwalimu koigura tali mapema agachire Fred Moga watching and listening ko rwachinse mu St Peters Nyakenyomise agateba secondary school ko agatebere ne missed call Moga muturi komo na mwere namba 14 na ndengagirete gari nge litangani bosia Christopher Tandi 15 bwakire byagateba ko rwachinse mu Chiaburangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Muranga na abana agateba Muranga Mikae bamu abo kurukunga Muranga na boigo tatu mwabo neru yukuruku Muranga na ndagoteba mother in law Mary Mikae abasane nabo bisabaito bonCP na mashabiki onCP biyamono asokonyora libaga Bartolomeo mumanyu irenira Innocent ninki okay tiga koira nande Bartolomeo getokirare goteba abu tigendorero ntebie Diana agotegera ntebinga ninki bono kiabeire iguru yabasubati ga kibuna umusubati ulio oiteta abana ebikone sana no mugano olia orengororo ogatebekananga musubati geitete agaitana abana baye ubu tukimbogendete komanyanga gosege itete goseba etwesumo bageita because mugano gobwate chinsemo ibire kurende chibiche cyenjera cyari iriya so mtandao nabo cyare korokia igendo yekoro kwa lirianda linene sana kakinonye mwetanire no musacha gose mwetanire na ndebwensi abana naye no kiri muntu nabwo atobone bwaya tubasako kolegente kamina kiri basongo bagoteba nga kera kwaralire emotions cia chiregoro lio koranga no kolengera ligo kwiruka kwagenda ne chibicha chialinge chobo basana Bartolomeo kiline gento kialinge gyo kumisana togendete gotebye egesa kugeito kia abantu bamintonga nabo kwandira gukwana tiga kwabwa gosabo bokonye kendera kubulia abantu ngakiga kinkonye nkorarigirinda abantu bagateba mbabwato muchando kwanyora umuntu ukire mwana uruchi bunuri ole kogenda skuru ria sironga ulitwa kwanete ga pastor na tebete na mutumirete bikoroto naro chabantu bande mbachite bakasoime mujumbe bwenseme yuturuchi umwana uri wono nacha konyoro bokonye ale kogenda chake okore bintu bitabwenereti yale koreta obosoku sana go moncho muligiriria semambia bono togotebinga kindi gyonskiri yogwetera nabogotebya umuntu bantu nabatebeti ngakumira umuntu egali mo makomote yamangano motebi ncheti ntageti none namba yanoire lakini ukwaerera umugano yogotebya igongwetire kineke kwanyora umuntu ogokonyire onye nemerime kuburete nabokuburia abantu rabokonyora na tole igondete yochete kore gunde Frido kubolinga sei nombiro ndonye mbiyo tukonyara kwa batokoligie nchera abantu bakonyara kwa bagokonyana na kogenda busio na gukinige saku kinara abatebanga Diana TBT yangu ya Maseno ni kupanda mawe ya mabu okay aya bona ile some yu ya kinara tebire TBT mwale kwanda mwaji kolina gosina magena arengoro akuru kumabungo na maboys tukikula mapera mabungo boys mwa bakalira mapera wa kinara magena yuna ya abweka inegete semane magena alia aburuya okay kinara aligiriri bali bali ngaso mtandao chetire chitaika 19 lingana limwe munaye bano Diana ulibwata sawa no kwa goteba even down live is upside down kwerusio bo moyo teri chibu gia ni go komento muchando ase family na maeno yo minto binto binne toko sabnya sauto bongaini na ndinto ganiri okolemereria kore no mwanchito molgeria sagurie birotigana ra kuira siringana limwe ambi goteba nga erioba ekerori kobara tiriri kweba ekenyoro na keba egeke eriobe kerori kobara tiriri kwebe kinyoro na kebegeke na lingana leto Diana watebire burunge kere eriobe liko bara tiriri kwebe kinyoro na kebegeke ndia nakobuka mambiga eriobe bali batamanyete no mugasori okochobara sei none abanga yani na asigitari arenga kinga kogete onyekera lia balire abaliko bara na litacha kominebiri chia mambi
chiwe chika isano ne muchia mugasongo chalire lioro koro ye ekenyoro na kebege kemono iliyoba ligotaka kubara na bali kubara na ayo bugima bwao nabo bakoroje buri magega nyasaye keragwanje njira yabo igorerwe aliyo kwigorerwa nje ntagitega se njo ntate goseketa abantu nje request ke batigo sina chabe ke bicha ya yetibit barorega kiamenyete Sudan ne kerachete Kenya egai wachumuligeri nabo kwinyura se kwarure na ndana na mona buna Diana atebire liyoba ekero likobara tiriri kwebe kenyoro na kebegeke igo kwinyurura Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yaliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri yakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Kanisa la Instant Miracle Gospel Ministry Kemera chini ya Nabii John Okelo linakualika katika ibada ya kila siku ya Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi. Njoo ukutane na muujiza wako na uelezwe matatizo yanayokukumba. Kama unataka kuishi, acha pombe. Utawekewa sumu kwa pombe. Nilizopo kumalizia pia. And you are supposed to be a teacher. Kuna wakati neno mgango kachanjo. Mama, ukiwa na mtoto wako hukuenda kwa mganga. Tazama ibada zetu kila siku ya Jumapili saa 2 jioni ili ushuhudia makuu ambayo Mungu anakusudia kukutendea maishani mwako. Hayo yote ni ndani ya Nsoko TV. Kwa maelezo zaidi tutembelee katika kanisa letu linalopatikana mita 100 kutoka mji wa Kemera, barabara ya Tombe Kemera, au tupigie simu kupitia nambari 0706003908. Nyote mwakaribishwa. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya 2, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
makia ya mbireo seino mbireo. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chumuligeli nande twiranire kurwasa umutima ko musinini uri twagenda chetiri chitaika 25 ibire togoswa sensemo yo kuligeria maya bali mwasoire bono igango ichande ingira nema yako ba special mention egerarende naliye kubwenera biya tochaka noroboti rutangani uyo kabeiro mona chebi na sekegambere kenene meyense ya Kenya Muske David kenani maragali tukuri igoro niganya tukobaga gukwanire na namona sakwanire tengo muri umuye bw'ichisemi CB nigororekane gutwara umuchando anamono guchia asa bayuli abange na borokiwa bali bakunyara kwa bakogenda ase chiskuru nigakwante serikali boniga nigebwenete kuligereri na koranga chisemi cyo ngakichigo nyara kwa bachikubikwa asenchira ebwenete umoncho muligereri muri kitoli net nigegeta senseme itigaturanyora ngoroboti rulia nyara tukobaga utwaliganiri. Education is our sacred promise to every Kenyan child. A nation that neglects education mortgages its future, and it just can't move. Oyo kabeire omonachi ebina omonene imeyense David Maraga omochirie eserikali enene asatebire nigo itabegetie meroberio mikaranu ase chisemi egento kiaireire aboroki wakonyora amachibo amabe. This education crisis is not accidental. It is the predictable outcome of a government that has lost fiscal discipline, surrendered common sense, and chosen debt servicing, corruption, and political extravagance over investment in human capital. Maraga nigatebire esekta y'echisemi nigebwate mechande menge egati yabo abarimu bataisaini okoboro kwa magacho boigo eserikali gosinyo gutuma chibese cyogosira amasomo asebono nigatebire buna eserikali nige gutumia chibese chinyinge gwaka na chisira boiga satebire inigo ebwateraniri no bokurumi. This is not an unavoidable sacrifice. It is a choice to prioritize debt accumulated through corruption, inflated contracts, and fiscal recklessness over classrooms, teachers, and the future of Kenyan children. Kenya does not lack resources. Our resources are being misallocated, misappropriated, and wasted at scale. Just recently, we learned about a drastic reduction in secondary school capitation from approximately 22,244 to nearly 12,870 per student, a staggering 45% cut. This comes at the same time
the national government plans to spend 1.9 billion annually on debt servicing, more than 70% of the national income. Today, there are classrooms in Dandora in which 160 pupils are crowded into one class. Shockingly, even during this year, we have seen media reports of children still running under trees. This is indefensible, but of course predictable from a regime that treats corruption as a style of government. Ukatiba demands that no child should be left behind because of circumstances they do not choose. Maraga nigo bona atebire serikali yae nigegucha kwenekia kiromoro kigwa nigari no busibore bwo konyora chisemi imeyense. Under an Ukatiba government, public funds will follow learners' needs, not the greed of officials. Education financing will be transparent, predictable, and accountable. Money meant for children will reach classrooms, not disappear into bureaucracy and patronage networks. Teachers remain outstretched, under-supported, and excluded from reform designs. No education system can outperform the quality, morale, and preparedness of its teachers. My government will prioritize the last mile of technology, ensuring that a child in Mandera has the same opportunities as a child in Nairobi. My fellow Kenyans, Ngoripoteria Ensoko TV iritaria ne Linet Nyambane. We must guarantee equal education to every Kenyan child. Mwachito morigeria tugotigana no roboti uruoro musekitori neti Nyambane kwegure nkwana yaye Maraga hitsko liegoro togotogoska wikase ekanisa yemo yuegatasengya itogen Nsoko TV kiabetige ko murikira ekero yari gutagurwa omwako eta ekanisa yugo tukasiense mu cha daraja mbere nigo bona ndi ataguritwe asentunde ya kabere nabono ababenyene be kanisa yo yoro mugakano mongina nigo basabire serikali ye county ya Kise wesokya nako bakonya asobwa gachibwe kanisa yo elibanyale bakuyetenenia nande Magega yigitseni Nsoko TV utarira na kurata ekanisa ya daraja mbili PG yatagurutwa mwako eta chintunda wetani bere nigona nda sentunda yende ekanisa yo yatawirwe injendo mubasa bwe kanisa yega ya daraja mbili PG nabayo obokongwe bwate ekanisa yeno kuna gutaguru chikanisa chinde nchira ntianya gutaguru lakini yare kuna gutaguru kirengaki mnabona mwako etete ya taguru tumutinyo nana chitariki cyarengo 22 nande oyi ko mutinyo kyanda nande kanyara ko egutaguru bono ne biragita cyarenge chitariki 3 bono nande nkaire report ase account bande bigenda ko uchunguzi umanya ningo yole gutagura Osanga numurande bwe kanisa yo Steven Onuhanga niganyakaboga kwerra nonyo waitiri bagario kwa gache kanisa inainde nigo ya mowa wesaba enforcement me county ya Kisi nainda sentunda yende atagura sensemo yoko nyacha gire kwa gache kanisa yo bakaligeri asaya bagantebya yendera kwa gache kanisa umujango no chiteo gakaruga OPH chitariki cyarenga 20 mutinyo December nkanyora rende chibesa nkagule bisigisa nemete nene nabegete ebisigisa nereru naro na igachite nanda nyanjogo yo bagacha no muntonde bagatagura ga bakabekanse ebisigisa nabi muro chense gaiga kurengana nere niganyakaboga kwerra nigo ekanisa yego konya banta bangase chire yo nataramanya ekigeko gerekanisa yo yatagurwa chintunda wetani satobono ekanisa tebu atimagoso ekanisa negento keko konye myoyo abantu batoleke ibibago bitoleke abayibi batoleke abarogi batoleke batigenda mwamu nona batindu
kanisa tenga mna ba toko roseria abantu baje gusarekero kanisa toko yerosia abantu baje gutorekero terie gento ke gusaria abantu kakinare gusaba nk'abantu baminto timo origereringa iga tubwato gucandika gekoro mutona bakurigereringa kinkie mungino no mugakuri bagokora ntutu chita genya sa utubegete iga nero gerete togokora tugusasime kanise nero gerete tukurangiria abantu nga nyasaye rorekana iga Yesu mwana nyasaye niko bono besokire na kuburia mugavana bwe county ya Kisii Moses Simbarati wesona nigati nakubakonya eryo bagache kanise yo gukonya abantu abange bare no kugania kuganikwane ngolinga tiga nonye ibintu byasaregetega iga bibwate site ye milioni ya monenusu byasaretiwe ase kanisa abaminto bali bo mubwato moyo bwanja munyare ko wa mogo sire kanise yiga ligere nere nyare ko ba ego konyi myo y'abantu bande nabo igona ngabana twamubuliri asomo yobo wanja asire kanise yiga ligere nyare ko kwagacho ekonyi myoyo igo natebire ngagaki kumuranja abantu baminto nabasabirwo gusaba gocha simure munyare ko mogo konyi kanise yiga nandi munyare ko bamukonyibuguririo borege ugekogera abasiriki abari isiko embure go totwere isiko ntubwati ase togokoraki tokobera igo nasabiro gwanja kwa ino gakiba erabana nene naye gakitubwate sigekoro bokong'ubo iga nturi konyara nayo gutubwatesia undete yora tubwate sigwetania yegekora naye erabana twarangiri Ripoti ya Ensoko TV kurasi chiro ya daraja mbili me county ya Kisii Chempethuel Machin Machomolili togotigana na roboti oruo rwe kanisa igotagoro kurwase county ya Kisii nigotokwira na goikase county ya Nairobi asomo gabana bwe county ya Kiambu oyo obwate bonchoreri gosensemo yayo bonchorera se county ya Nairobi yanyaltukaba gekobekere ruso so gotagorwa na nichitinga chi county government anna mono asikiriyo tebekana nigo monchomurigererie obore mubwae obore angina sigeti nyayo nigo bogotebekana botakeire kurwenchera eyu konyatebigu neli shirika lya Kenya Railways anyalukaba hakoina nenchera nigo banyalukaba bakwiranirio sobwangu kolende kubwatikana na kolengana na mugabano yo we county ya Kiambu wa matangi nigatebete okurusigwa abo nigo kotabwatitiri chiko na akilia tebete nige bintu byaye binge byabete bigosaliwa. Mimi nilianza kazi hapa 1994 nikiwa kijana mdogo. Nilikuwa ninauzanga mandazi na chai ngambo hiyo. Nikakuja hapa nikaanza kuosha magari. Baada ya kuosha magari nikapanda ngazi kidogo nikaanza kuuza hayo magari. Baada ya kuuza magari sasa ndio biashara bado nikaanza mambo ya transport. Nimejilelea hapa kutoka kijana na wakati nilikuja hapa nilienda mpaka kule kwa watu ya reli. Nikachukua lease ya 65 na nilalipanga kila mwezi tunalipa, lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio niende kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku. Niwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa. Kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na hoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku wa leo. Imekuwa sasa ni siku 5 mfululizo. Kila siku tunasikia wakisemekana wa matangi ujichunge, kuna watu wanakuja kukubomolea usiku. Na mimi nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapa kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafute njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Lakini 2027 mwezi wa 3 nitakuwa kwa hiyo siasa. Na nitatafutana na kiti ya gavana wa kaunti ya Kiambu. Na hiyo
kiti ya gavana, watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya gavana, mtu akuje kwa uwanja waacha kutumia nguvu za maofisi za serikali kunikandamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie na wakuje ndio wanibomolee. Manchito Morigeria tokwira na se county Nyamira nigero mogoko gucia se Naomi oyoro morokiwa oganirigo soa ase skuru ya Sronga kolende gwetira so bolemeru abwefi tanyari tweka kago ikera na oro koleno mugamo omojumbe honotu mugrango Josh Nyamoko nigalire ira yo guchikwene kiamuna kumwakanira refisi ya yose nabego komokolera egati ya ebintu biriaganiri kogolerwa anyare gago ikera na ase skuru na gusira kisemi cyayo Manchito Morigeria orobotirwa bete rokomorikirwa naboigo no musakito Steven Nyarikembonde turaronyora kuri studio ya kabiri. Nase kinyoro kiaria kimai wodi ne yabo samare bungene ya West Mogrango ya Nyamira azetokomera na Faith Kemtonya Kundi omoroki wabwe University ya Kenyatta University oyu wemyaka 20 nomo yobeire hasege kabono harwareto burwere bw'enkoro ase habeire gawonjuka na nyagitari ase korenda ataranyoro bokonyi. Kwa majina naitwa Faith Kemtonya Kundi. Nilikuwa nasoma Kenyatta University. Nimekuwa nikigonjeka koloni. Nilianzanga nikiwa secondary school 2019. Nilianzanga kufura miguu, nikaendanga clinic. Nimekuwa nikienda clinic huko Nyamira. Tambio time wakaniambia ni pressure. Nikashinda kuenda clinic ya pressure for long. No. Kuna daktari alikujanga huko Nyamira, akaniambia sina ugonjwa wa pressure. Nikuna ugonjwa wa rheumatic disease. Nikakuwa referred kwenda Kenyatta KNH. Nimekuwa nikienda KNH kuguza rheumatic disease mpaka ikafika mahali wakaniambia valve zangu ziko na shida na zinafaa kuwa replaced. Nikijoiningi university nikiwa first year 2023 nikagonjeka sana, nikarudi nyumbani lakini pesa ikakosa ya kwenda usi. Tiga tiga bachukuru akina achandi kine kubasaba barai omwana wani munali mucheli kakyoyomo bakina basoro ile mondo era mabira batumonkonyira omwana oyo gakende bache kombwata amagoko gakitinga kansenkwe akina buchimba bachiane bakina basoro natigaire bunomote kolenda abana abona nje nabwo basemeri kwane bakimonkonyira abana aba kakirinde lyabwene nabo bamwe abanyari ko bagako bakonya bache gonkonya babachisiro cyane. Bili 1.8 million niliambiwa SHA inaweza lipa up to 950,000, so tukaambiwa tutafute almost 1 million. Naomba mwenye anaweza kunisaidia anisaidie. Faith Kemto yogosomera special education nigereire sabari yae iyo habeire gawonjoka na sinyagitari aho igento kiagerire hasemiwe achigokorerwa ubumani oborache kuganirwa chibese milioni ya mondo gutaisa na isato echo mune family etaikeranie. Imekuwa ngumu sana. Natoka kwa background yenye si nzuri sana. Hata kuna hiyo time nilitokanga usini tulikosanga pesa mpaka ya kununua dawa, ndio ikakosa hiyo shida ikakuwa ngumu sana. Nilikuwa naomba tu mwenye kuna usaidizi anaweza nisaidia, ningeshukuru sana. Korengana ne family eyo boneiga ebwata matanga mega ya ise Faith Kemtonya Kundi asa Marieta Samson Nyakundi gokwa ase amatanga goikabona igatarani wa nigo bareire oborobo ne bore ase family eyo kento kiagerere besokiri nagosaba bokonyi muno gento Fred Matiang yo kobori boragwense nera gakiasa kweri ogeri atokonye tokonyero mwana no mwana we skuru oyo mintaro cha simoturi kobole wa mpiwa West Murango Steve Waka Chanua okobole wa gavana wa Nyamira County Tabatari. Kama kuna mwenye anaweza taka kunisaidia, namba yangu ya simu ni 0718955814.
0718955814. Majina ni Faith Nyakuni. Steven Nyerike Mune, Soko TV, Riakimai, West Mogrango, County ya Nyamira. Manchito murigeria tugusaba kwabera roboti ururu anyariro kurembeo no ruomoroki wa University ya Kenyatta huyo kurwensemo yali akimaye wodi ya Busamaro emunge ya West Mugrango me county ya Mira asamarieta Faith ke mtunya kundi yo rumaka emerongeberi nomo uyo sabiro bokonyi bwachirenge emilioni ya mona no gutaisana isato eriache komanwa enkoro ke mtu yo siretise asamarieta Simon Nyakundi oyo otaranga kuika boni gotaranya robokonyi nedo yo mamo mwabeso kina usaba bokonyi eri omwana oyo anyaro bokonyi kolindo roboti na some turutangani Red Soko TV kumulekera ekerero ky'omworoki wa Naomi Nyatara kurwa nyanchoka kure wodi yabo mwagamo imeya North Migrango oyo tagitego swase skuru gosorangire tugwase skuru ya Sonika ya Sironga nigobona nyoliro bokonyi kurwa se omojumbe o North Migrango Josh Nyamoko oyo lireira yo chikwene kyabuna gocyari ko mungolera ebintu biryagani rya se skuru nabego kumwakanira skuru fisiansi Itango rukuna muranya kara aiga sector Mbombo Central Nyanchoke village ono igoro mata ateba kabisia baraja senyencho naroche kuna nakora matem naroche matumaini yako ande school na wakire mu chumba ndembi ya mono kwanyare gotango nyaruri ko ngakana chiba space ratakikane school ngwakira mbi ya mono chiba sakwanyare ko ngacha shopping 10,000 na wakire ngambi ya mono nyasa ko sisini manyare ngwakira naye yo musike Samuel Alama Gwanyari tuko igwekero kyane gwanyari gwekwero wantumire 15,000 saini nchibwatega iga buwakira ngambi ya mono gwanyari go twa 5,000 chindagira nyumba ase bono gingwande school I promise sitenda kwa let down ina sabiri munyari ko mbwataka bakofoko nende ngo sabanyasaye anyari ko mbeka mbe moyo Nande nyari gutwara bungani n'ekisani kerongo soma nanyara gukapche bintu Nyatara Igono no magoko manene asenge ncho mwana oyo ndana kwata matemo na bwati matumaini ando singa kya kwende sukuru lakini kurwa na chwa sinyamoko na rama na bakere ngambi ya mono ga kya soko nsiriro mwana agende sukuru nasati anya ko basiselia matukonse na bali baga ntoso jimi uko yabo ate ko onyo mwana asome na ari no moyo gosoma Nangini no magoko monene. Banyana ndo kile sana akyo mwana yonaje kwande sukuru kwende minto yankonyire. Asante sana. Asaba senya mwana kobo. Nse asamalieta magire tike mama kumongina kuangoli bubande. Ngino mwana munro minto. Nse na bakere mbiya mone kyagere mwana yarenge kolera sana. Balere bako chumwana yo. Usabe tobo konyi. Nantu twaro akimbuya twatenena. Natokonyo mwana oyo ikitubwata kekego twanyora tomoenere achire sukuru ne transport lakini rende bono twarorirenga ese yaikiri bono mwana onko ndari sukuru tikatubaira nilibiya paka ni mukominto Samuel Arama naye twakwire nindia mone so karabuna igotogo tena gakimbia mone so gweku mwana oyo mumrumi Moncho muligereri tugotigana no roboti ruo bokonyo bwanyara kwa bokoena no bono nigotogosoa asensemo ya Nyaribari Masaba me county ya Kisii asomwe MCA bwensemo ya ibeno bakobwatira no mokonyi bumugabana we county ya Kisii Elijo Bebo banyara kwa bago ikirana se enseme yo na konyara kwa bakoena na jibasari cyo mugabana Simbarati go chia saba menye benseme yo eli abana banyara kwa bakogenda asichi skuru muri kyeto Caroline Mausa no arenge nakobekeliso na karangi kyalikoba keokolekana sensemeyo Nenjera ye moyo gosira chisemi anene mono kurwa Sorogongo rwa Gusii nigo mugavana bwe county ya Kisii Mosike Paul Simbarati achakire beno murobelyo bo kwena na chibasari go cha saboro kiwage kerasi gya form 3 abo asaba abekiro murobelyo bo kwena na go cha sechi bunge a wiki yeiga abo aseri tukoli alera baga kwena na chibasari go cha se bunge ya Nyaribari Masaba na ba ye ya Nyaribari chache
Anene mono nigo mu deputy governor we county ya Kisii Elijah Obebo abaga gutara ase chinsemo ao ime bunge ya Nyaribari chache na boige ya Nyaribari Masaba erikorigereria umuroberi oyu bokwena na chief form echi chechi basari na bego gwa kambi ya mono gochia somo governor asokoreta umuroberi obwoko basira aborokigwa munemerebe ya serikali ere under Paul Simbarati so far kerige ntumbu ya kiri omorembe bukana arolire tindara liyo rojerinde lyonsi nase bantu babira abange kera babira abange sana munabona gaiga ibe no ward abantu abana abange but we are up to the task kome kutoleshwanga kero muntu ikire gaiga obwate keskere nidi na ndo obwate mwane school form 4 and form 3 ko bategerera tole na nko bakora tole mune bwana to babwante ko kolerwa abantu baitu mbobwato bulemeru obonge particularly se chinka moroje na mbi medibitu bya gukora bya bono tibiri buya no nga sinchiri buya lakini rende so far ekero geke goito mugabara Paul Simbarati ko bato lenkenke etoko washingichiri busana monyole umwaka oliyo eta igotwa abati busato bono jamente kanejiri chiri busana eri nekero mwana ole skuru anyare gosoma banyore meche bokongu eri ne basome no bororo ankio baba bagambia baya asichinka chabo agrete ni basoire skuru lakini bara gora gosoa e process yoko soa negenderete until ya eri nekere ntogetereme na twaranga ngitoko kora next igomba che baegwe mutinyo gocha abagrade 10 korwa ibeno egotoka ime bunge ya Nyaribari chache nigo mu MCA bwe chinseme chu Steve Arika abasabira abayiboli banyare ko babago kirenda chifamu echu chichiko bachigotwerwa gose gotanduka okoba nigo kirachi ko basira asensemo ye chisemi cyaboro kigwa babo nabo gosaba aboro kigwa bari barachi ko babakonyora chibese echu kobekomokia ase amasoma abo kote abantu baito baichori chifamu bya ekera bairu ekogera nabakwaigwe form nando itaichire tibia naborabe tonyora chibese echo kwairu etsikeri sekara mwarenda tetwerwa abandi bakonyelinga ni mono yachi yasereka igono gote abana funsinga kukwanyolire cheki eyene igetoro gekeo kwamentwa koromukia egere musome bokongu nainde kerosome twetamate mubia nkonyorole gente kurunga scholarship abantu abange bakoli ko bakanere gotia tokolemeke asa masomo Waigo nige gati ya bali baikirana ase chinsemechi erikonyora chifomu echichechi basari bago keire getambo kirokyo mu governor bwe county ya Kisii na gwakambi ya mono asoko basira unenchera yema yo kweneke buna baro kigwa babo nkoira na bale chisukuru na bego gosirwa asogwa kana school fees insense yani means down na wokire ase governor ya itoko toletera chipasel amen into tobugata abana chintakana abande tolendete abando tobugate ababa iseko tobugate lakini governor no bugata amabera amen watolete ile chipasel buya naande kuruchiri busato bakachiri bulenga isano igono moburaka timbu ati mwana lakini no mochokoro na chera simba netaya amen katana asago tacha anyako seboka lete ira magendera mayaga iga abana tusumbugete nabona intiembu ata abana chi university abana batatu bona abana batatu simba nanga nande pasali yene kagenda bakabwoya gankonya aro ekrankonya nando lete nandi pasali iga tokoreki twegu bona ngeri naki oyu no mugaka bw'engenjo etaya ya Nyaribari ya Kisii county atokonyire nani muntu tabaze okora muchanda sakoreki asare bona chikwendo twarete basari chanyoru buyiga no mwesimi weito Steve bunarega iga atolendete nare goshikaba no tawo komenta nare kende nane chiparora mwaka ministry kaki umwana yo kaki no mwana omuya narendete gotote abantu korwa ibeno ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ginko reporter ya Amaya ime Soko TV Elietaria Nemausa Caroline mulikito Caroline Mausambi ya mona soroboti uruo nindoche chibasari bono chiachire abana kwanda bale skuru chibese nchibulete igekera chikuruwe gwabara baite bago ikigo eko babuya sana gento narolire buna naligire likuru mambi tuna twasoetega iga narora ugosaba nkwale nkororo bayibuli mparanyora chibese abana bakoiranire skuru bali murende omwana wetu lirube lye skuru getenebe skuru enene lirube litobasakolo libage litobasakoli enana
Muibuli nagendete na kwegaiga ngo na gutukabesare ngo kabesare Diana ngo kabesare ngo kabesande egerende abana baganyara ko bakwirana se school banyara ko baguchaka gusoma chisemi nigwete maragana yaro chibekira maiso maine bono negati ya amaganari agendete asemambia bono itukuri korona ruche ekiamagia ODM kiabwate chinkaki no kumerana n'ababwatani babo asensema ya Kibera na nemono asikili bale gotebanga no kurigia ebirengereri by'ababwatani abu na koranga kirekini ekera naro cha sumusangirikane gento naro choro Diana kili naro chenga chinkaki chinyingi nigo barorekanete gukwanera mono bali batali kubwatia ege enchire ekiamagia ODM kiana chirige kongenda busyo uchikokora chinkwana na magaro bankarora murayibwense akaumirana n'abarayi bali se kiama kia UDA ili banyara kwa bakoranga bono ngakiwachi guchaka chinkwana cyoko yo bwatana ne kiama kia ODM bono na irede semambia bodo daboro chenga bali bagotete ibatu bwatiria sumuru bali barangeliago baligeriago bali basoiroro togendete konyororo boti tukuna kuligyo roboti oru rwa ekiama kia ODM ngakikegendete na kuna gutwara chingwana chiaya ndari kasoro boti nataga otebia nga ababwatani bekiama kia ODM au bali bona bananchi bebagendete ukibwate sana naruchie gwitira somtandao abangeni go bakwebulia bulia mange lakini no gusaba kwa nenga amabolia yuanse mwanchito mulgiri ukwibulia no nyare gukwiranirwa n'abarayibe kiamakiria igonga naro chigati amabolio naro chino naba abaligeria baitogaiga bakobolia amabolia mange ayunguchiko kwanera kolende tetura rigati abalia bagukwana somtandao sibagende to sanganitwa somtandao Facebook ndoroche elimwachi ya Livia Oteba good morning to you mama Kerutu ni Christian from Mama Viria good morning na watch live kama mbako mwerio Solomon Nyamongo Ruiru well represented Bonvenja Mobisa Ruakirwa kurwa KTRH nondeme yo morobiri wikomoira asante sana guka wa ushago agotebanga good morning korende Innocent kingoratigana nechi ujumbe chirase omtandao ito Facebook na rasense media yaito yena baye studio agotebanga toldi na no alime yo morobirio ensoko bwakire naboigo agotebanere nere ensoko TV bwakire watching live from Majimazuri Kasarani amo nerigaliane Eda Kirbo na bana Joy Adrian na Nilan eye neyaito na butambe ensoko bwakire ensoko neyemo kirandeni seke yo musoribwe sukura na kuru salam scrub wekaga chiba seito awtebanga watching live mimi niko keroka aligotebaga gitekeroka tewa no alime yo morobiro ke watali njirate wakeloka aronero rigete ni nyebeka tewa keloka ata akoro keloka no alime yo morobiro como mbako aéreo maybe etali ndendiro keloka ni nderoro ensoko bwakiro yo sakali amwoma atebanga kurwa Kikuyu ngoganiria abana ba minto bonsi litskoligia nayo twalitskoligia Charles Onyancha from Bobwagamo atebanga watching High Soko TV neki ababa watching live from Kaloleni Nairobi negati abali batumira sena baitio studio nabega sense media WhatsApp ando chikirandeni sinande no ale gaiga nabigo oyo moto mire video gaiga amo direct tukura studio kabena bakora yirigereria amane ko tubekira somtandao manchito mulgeria nandekera tukukwaniraga video togotebanga 30 seconds kwa beke simu yago iga kwanyara ko gutumekerengerero kyawo gwakwani abantu bago in 30 seconds nandekera gutume video yukwanyora nga tulia si chinchira kiri chimbe ebe no ebo yetibiya nandorase abantu barakore bya no naikero ko yirigeria kwanyora nga nogogete badabas autebetibitiane chinsaga chiabekire amanyinga amaragwari n'amabere watoire jikoni nje ngangira jikoni chinsaga chiabekira amanyinga amaragwari n'amabere timetosira amabere ayo akanyura amabere makendu usagusamba
na marabu ali agusamba gusama ki sibona ndebona mambi mutete na guitana mutega sokoro agatenga sokoro ale gontebya mochukoro kino birole okagembinde timaitinga oyo mito Barnabas ekero kwakini nembire bye bikwaro liri kwero lira mange ko bwali bwatebetugo na sokoro outeba hi Mr. Nyango, hope you are doing great. I like to request you kindly share the concerns of students and parents regarding the short notice given to those selected to attend high school. To attend high schools, could you please beg the Ministry of Education to consider adding an extra week for students to prepare and settle? Nakingaite ase gazeti tuabeto somo manchito bonigira litkurigoro. The Daily Nation jatebete weterase Principal Secretary Julius Bitoki ngaborokiwa mbabwate chingaki banyale bakoirana asiyeskuro neyengwetera na selection yali ale gokora amontolo yali abete kako lento ase abarokiwa bali ba grade 10 ose junior secondary senior secondary mwanchito mulgeria ngayitenga nakoirana liboli lyago nande ndabotokora nga kibago kwanira kinene natetenga chinkwana wetera chinkwana chirine abatetenga chinga kinchiroro aborokiwa bonsi banyali bakwirana ase skuru igonta yogo chibosiekero risiko na nateto ntayo orachie kosiekererwa siko nabayigo ando chiga igasomta naito enengo yobokuma nanyara kingo soma ujumbe yenengo yobokuma oyo minto Innocent kare gutama akina nketiga naye minyokya enengo yobokuma hawateba kesi baadaye aka kesi baadaye na Mama Lilian Nyanchoka from Nyamira City Kitutu Masaba na familia ya Eriso Kimanga tokea Bundo Kibirigo Bundo mabingwa Team Strong First Lady Soyaso Asomorobirio anguka na Asomorobirio Mukogotio Nyangalesi Antoragori Chingereru Chiaborabu Rabos Chingereru Chiaborabu sawa yo mintoke bati Raboso nabayo Keverson Bosire negati abantu machito muri atokwera nyari ngo basoma bali akwaniri nagotebanga baswa somorobiro ensoko wakiri naye kero gutuma ujumbe yako nabakongera gutuma sena maitio studio ya 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na trine namba yo moere no kubeke kerengero kyao weka media ya Facebook YouTube boigo kwa beke kerengero kyagara mambi yabono no tugendete kusanga naye Ochumuliri tete kwa ndo mutimoko toko genda ni clip kia aba jumbe ba ODM bakoragwa no muraiwe kia mekyo Senator Oburu Odinga ubalenga se chinsemo chia Kibra elio asbanyar twa bakuru chinkwana chiabo igoro ye kia mekibuna gyo chikobaga kogenda busio na boigo abara ikurwa se chinsemo chia Mombasa nigo banyar ko bagwesoki bagoteba se chinkwana chi ODM chikoba chigokorekana egati yo muraiwe nse Ali Hassan John era gulibaga anyala ko baga wikaransa SMSU Ali Hassan John garumu waziri we blue economy na boigo bwa madini asense ya Kenya. Vile baba Raila Amolo Odinga alituacha kwa broad based government. Tumekuja hapa kutangaza ya kwamba tutakuwa hapo mpaka 2027 lakini mbele ya 2027 tutajadiliana na vyama vingine kwa sababu hatuwezi kungojea mpaka siku ya uchaguzi. Ni lazima sisi kama chama cha ODM tujitayarishe, na tunaweza kujitayarisha tukiwa tumekuwa na umoja. Na sisi lazima tuendelee pamoja, na hatuna nia ya kufukuza mtu yeyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke mwenyewe, anaondoke peke yake. Lakini sisi kama ODM, sisi tunataka kuimarisha chama yetu, na tutaanza mazungumzo na vyama vingine, lakini tukiwa pamoja ndio tutakuwa na nguvu na negotiate na hawa from a point of strength, not from a point of weakness. Sisi ndio chama kubwa, Kenya mzima
kushinda vyama vingine vyote. Hatuwezi kwenda kwa meza kuongea na wengine tukiwa wanyonge. Tukiongea sisi tutaongea kama chama shujaa, chama kubwa, chama ya Raila, na tutaweka kila kitu kwa meza. Hii serikali tulikuwa naye Raila alituweka, walikuwa wanyonge, walikuwa karibu kuanguka, lakini tukiendelea mbele sasa tutakuwa na chama kwa serikali ambaye sisi pia tutaunda, kwa serikali ambaye sisi pia tutakuwa na sauti zaidi, na serikali ambaye sisi tutakuwa na haki. Chini ya jua kuna majira ya kila jambo. Saa hii ni majira ya kupanga, kupangwa na kupangana. Sisi kama wapwani tumesema hatutapangwa. Tutaketi kwa meza, hatutakuwa menu kwa meza. Na tutakuja tuketi, na kama jambo moja ambalo tumeweza kukubaliana, tumeona kazi ya Mheshimiwa William Samoei Ruto, na kwa William Ruto tumekubaliana wote consensus kwamba tutamshika mkono na tutampatia 2 term. Lakini kwa yale mengine, wale wengine wakiketi wakiongea, hata sisi tunataka watu wa pwani waketi mezani, tuweze kujadili maendeleo ya pwani na tujadili vile siasa ya mwaka 2027 itapangwa, na sisi tutakuwa hapo kwa meza. Mimi nimekuja hapa kuhakikisha ama kuhakiki kwamba sisi kama chama cha PAA tuko ndani ya hii broad based government na tunaunga mkono 100% Mheshimiwa William Ruto apate 2 term yake. Na pia saizi tunajua watu wamekaa wameanza kujipanga. Juzi tuliona wenzetu wa ODM wakisema kuwa wanapanga kamati ambayo itakaa na wenzetu wa Kenya Kwanza waanze kunegotiate mambo ya 2027. Sisi kama PAA pia tunasema tunataka pwani, na nikiongea kama katibu wa chama, lakini sasa naongea agenda ya pwani. Tunasema katika hizi kamati zote zitakazoundwa kunegotiate mambo ya 2027, tunataka agenda ya pwani iwakilishe vilivyo, kwa sababu tunajua most of these big parties wamekuwa na tendency ya kuneglect mambo ya pwani, especially katika meza ya mazungumzo. This time round tumesema pwani ni lazima ikue katikati ya haya mazungumzo. Kwa hivyo upande ule wa wenzetu wa ODM wakichagua kamati, tunataka mpwani akue katika kamati. Katika hii side nyingine pia Kenya Kwanza, UDA, PAA, katika negotiation tunataka wapwani wakue pale, so that all of us together we can push the coast agenda. We are discussing about the negotiation. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Omwancho mulire Nensoko TV ngitaseni Nensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kuri agusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Tigongoro Perpetual machine na nyora netrobin ya Nensoko TV oboroso bomugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie ase gari yanke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindino bosombasi amate ninki kere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabareta ga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogimo. Asamange twakirisimi ase namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Chumuligili chetire chitaika 12 maega yense moya bono mambia nigotogosoa sense moye chigazeti elitonyara kwa batogo chisoma sobwamo sokoboko kwa nenche Diana Gante intwali gazeti ya The Standard na rombwate asokoboko kwa nese mambia bono elitonyara kwa batogo soma sobwamo Diana gazeti kia yobwate asokoboko kwao nencho machito muligere kana 13 centi atwali gazeti ya The Standard asokoboko kwae katika ni gazeti kwa nga The Daily Nation nero tugendete gusanga gaiga ndochene watamangie togochikunyara togosanga naye eyemaseyemo. Okay, mwanchu muligeli tutaite kuligeli nara liya lese chigazeti chonsi ipi chirichi nene nkichiko bachiko kwa nasema mbia bono nemono ntagete kuligeli ndolenga nelia mwanchu muligeli tukonyara kwa batokoranga kitugo chaka nero buna nagotebye gazeti elimbwata sokoboko kwane ne ya The Standard nabo igoda yana gatware ya Daily Nation buna chiabikirwa se screen ndo mwanchu muligeli ntagete ndara aligeli gazeti ya The Standard ngiye gukwanera igoro yo turbulence gose chinga kichinkongu chigendrete gwetera se egetie kigia Kenya Airways asabakale kwa babago kwanera igoro yo chindege mwancho muligireli sense meju tigandara aligireli ase gazeti ya The Daily Monitor bakale gotebanga your vote counts ense ya Buganda ngogendere se chikura gwetani abakichikura chiribu 70 noyo mo nigo bachikoba chimilioni chiribu 70 noyo mo nigo bolero bachikoba bakonyora libagari ogochora oira chikoba gakobo muraibwense asege kakemya kenere busyo abarwaniriri batano batatu kuligi barubura yobubwense yo mwancho murigirie yo nkuru wa sense ya Buganda gazeti ya The Standard buna nagotebi nigoro yegetigia Kenya mini company ya Kenya Airways ngaki egendete gutwara umuchando asaba kwanira egati yabo nobukurumi nabo igokiri bagotebanga oboteneri obobe na abande bakalekorekana gukwanye bintu biroro na kunyara ko bakobyonia gochiese company eyo gazeti ya The Daily Nation gokwanirere nga gwetania abana chiribu chimi isano isatu
nigo barenga batarika ase skuru chiri chia senior secondary school kiliga tebeka no mwanchu murigereri ngomo chando nororo ntotete komanya kurwa se Diana ngikirike gendete nabo igwa ase gazeti ya The Daily Nation gukwanira bali igoro yense ya Buganda ngakiri tukolia rero chikobage gukora obochori bwaye ase gazeti ya Taifa Leo egento babegete bosiongelinga na ekerero ekerabono governor wa Matangi agendete kubara asare nene igo mwanchu murigereri bokunyara kobago kurigereri ni kilio na asara togo chase gazeti ya The People Daily ngokwana bale deputy contender aswagaloteba race to be Ruto's running mate mwancho muligereri nindo chese bichagabu ndo che Musalia Mudavadi ndo cho omuyoro mokonyu bumurayibwense boniga Professor Kithure Kindiki boigo nindo cho mugabana na umugabano mukuru bwe county ya Mombasa na ndoro mu waziri ase wizara yo kuligereria madini n'ibintu biribiri aseroche Omoske Ali Hassan John aboigo nindo cho musubati uyoro mugabana bwe county ya Homa Bay Omoske Gladys Wanga nindo chegalia Mwangi Kiunjuri na boigo ngarura ebicha ya Oburu Odinga uyoro muraiwe kyamagia ODM mugabana bwe county ya Ani Waiguru na wale gali mwanchu muligereri na ni moroche ase Kirinyaga na boigo mwanchu muligereri ndoje na George Kariuki gone mwanchu muligereri naboko nyara koba kogosomorore nga kikirike ndrete ochori bumwaka bw'ekiri 2022 na ibere gento gekororekana ase byame binene na namalieta manene gatagete guchikoba abakonyi b'umurai bwense oseko oyo machoru koba mokonyi b'umurai bwense timaitiri bagali ya Kithure Kindiki ngairi kogenda ase gazeti ya The Star gukwana bale big rip off MCS top county staff furnished with car house loans mwanchu muligereri kororekananga ase county dere yamo gose tene tabane county ya mekororekananga abaga aba MCA bande na abakoliye mirimo bechi county bande nigo bakari kogenda ne jegari nabo igabande batamana makabeso na ndo mwanchu muligereri nabo gonyara koba bakoboliri swali gari gose libolio nga ningo gabana wa Matangi gosage echetie asibakari gotebanga enye SMA ya muyo gosibichigari nigo yasalitigwe ne biasara byaye gosaligwa asenseme ya nyayo twakoroke clip kinanda mutura kwirorero onyara ko bagokoranga ninki omugabano yo abetega gukwana togo chase gazeti ya Business Daily gukwana bale igoro ya mobile money agents cash transfer drop by 430 billion nigo ngote abali chibesiri chikale ko bachiko tumwa asensemo ichisimi nigo yanyare ko bagekorekananga ekerengo gyo gutumirana na konyora chibese nigo kyanyare ko bagekugwa igo nabo konyara ko bagosoma ororenga ngikeli kere ase gazeti ya Business Daily eliobwe manyi asenchira yobwikiranu kurwa sense ya Tanzania gazeti nere kurukunga Mwananchi bagateba bandika bandua mawaziri ya tikisa igo mwanchu muligereri nabekorekananga mbarora babekira abande bakorusigwa asibakale goteba nga kibarasa yaba waziri asense yu ya Tanzania gendete igo mwanchu muligereri nabokweligerie gazeti eli yago bwanchete elio nyaraka bagoko yesoma asenchire wikiranu kulendente tego chaka ne gazeti ya The Standard nagateba mbwata soko bako nigo bagateba nigo bono iga chindege chinyinge chire ase ya digo SSMU egitigi ya Jomo Kenyatta chitaliko bachigokore mirimo na kili bagoteba nigo obukurumi bogendete gokorekana bali ase company ya Kenya Airways nigo besokiri na abandi kunyara ko bagotebye gazeti yenga oboyibimbole bogendere toro nasibagoteba nga mwanchu muligereri egati ya biribagoteba gaiga nigo bagendete koni ebyuma binde bikurusigwa se chindege chibya nyarako bikoirwa ase company ya Kenya Airways nigegendete koligia chindege ya nyarako bagekogenda yasaba echi nyarako bagekoiruke chigo chibaya yakana chibese aswagale goteba wetanji bilioni merongo kianda na isano isato chia abali bako nyarako batokurwa ebango nigo chigendete gutumikwa senchirembe echinde chiko nyarako bachikoro kinga kibono company ya Kenya Airways ibwa tumuchando abande nigo baedete kwebulinga ningi kegendrete se company yu kulende kilikebe kirega igo mwanchu muligereri ngili bagoteba nga no boibi ubukurumi bogendrete se chi company yu gendete korra muchando igaiga nindoche yo kabaire umuteneli ibwe company yu so mwaka bw'ikiri 2023 Titans na ikuni nabo igo mwaka bw'ikiri 2012 bakanyara kwa bako mochora Sebastian Mikaz nabo igo mwanchu muligereri mwaka bw'ikiri 2020 Alan Kilafuka nera kanyara kwa baka kwa iguli bagelio kunyara kwa baka otene company yo igati ya bagale otebanga ni gobono mwanchu muligereri
chi company eyo ebyoma bikale koni wase chibesi nyinge chinga kichinde mwanchu muligiri bagoteba chikam bakale kwanda baenda baleta chinde gasaba kabezo libanyara kwa bakoirurukia aba asaviri gose chi customer chiabo chiri baganyara kwa bakoira ase chinse au gose chinsemo au bagoteba abali bakunyara kwa bagotumika chindege na kogenda ase chinsemo au bali bagoitira ase company ya Kenya Airways chinga kichinde nigo bakonyara kwa bakwenyora chinga kichinde bagotebunga okwiruka kwabo gwanyare kwa bagogotenendigo nabo gwesomera umugano uyungo yobwatinda ase page ya 4 gotebingi keroro Diana tigara gotebia ya rase gazeti ya The Daily Nation. Manchito mulgiri abuna na chikete gotebia nga okoboko kwani ni gomba gazeti ya The Daily Nation na nonga nchire gotebia tia togo chia gusanga naye aiga umugano monene ni gogokwanira igoro yaborokia chimi isano na isato chiribu chimi isano na isato abataranyara bakwirana as chiskuru 800,000 aborokiwa abataranyara bakwirana chiskuru nando manyenga aborokiwa abanyarti bakora matemwali ya KGCN wa wale 1.3 million abugo ikirabonigano rochinga ni quarter etigalite etarairana quarter yairana ase skuru manchito mulgeria na 3 quarters bonds tibarairana ase chiskuru chiribanyarti bakorangirwa na gwikiraboniga aborokiwa mbarora una bible bakwa na gazeti ya The Daily Nation bataranyora marube bamanyasabana babakwirana kuri na gazeti yetigatura manyanga omuchano norori ogirira aborokiwa ose turnout erense gazeti ya The Daily Nation ngigo kwanira igoro ye fees transfer akorangirwa go chast school chiale nabego chibasari nigere mugano yora se page ya kabere ne page ya gatatu moibolia na robolia igoro yaborokia gose abayiboli komentwa amatuko banyare bakonyora amatuko bakoliye fees banyare bakubaira as school machito murgeria kagete wetera se gazeti ye konyarande gingo kweranirya liboli lya kwanyara go kubolio minto Innocent Onyango gosena nyare ga kubolia serikali gose ministry yegisemi inga na banyare ga komento amatuko gazeti ya The Daily Nation niyo kwanira igoro yaborokiwa chiribu isimisato abanyare go ikira aboniga banyare bawikira na chiskuru nabayigo niye gukwanira igoro yaborokiwa bunagotebya chiribu chimisato ne 30 830,000 bataranyara bawikirana chiskuru aseba gukwanira igoro yefisi mono nere baito muchando abange bagotebanga chibesiri banya batebe tubonyara bagwa kana chiskuru nigo chire igoro asomo ibolyo yomo kurwa sinsemo chia county ya Kisii agoteba era nigachete gosabe basari kurwa ase abiseyemo agatebwa nga aborokiwa ba grade 10 tibari kwegwa basari morokiwa se moibolyo yo aserieta Mr. Pito Muya nigachiete gosabe basari kurwase serikali ya county ya Kisii na banago kwana atebwa nga aborokiwa bali bago join grade gay committee bali konyara bakwegwe basari na bigo moibolyo yo mokuru asensemo chiria cha nyambalia nene nigagoteba nigo mwana yaganirigo swase skuru lakini tari konyara ko nyara kago soisaguli tegagani twara 22,000 mune fisi na 15,000 anyare gakomogolire bintu birya agochosore skuru hero nyare gakomogolire bintu ebyo kolende fisi yaberege komobacha nabigo omo alimo monene we skuru ya Kombeni yabaiseke akorokwa Rosi Busolo nigabolire wizara yekisemi goskeria abayiboli amatuko motwe wekache tariki 20 eribanyare bakwiyarigania na konyora efisieria na bage bintu birwaganira konyora aborokiwa abanyare bakwirana seskuru manchito mugeria oyino omorokyo monene beskuru nagotebya abaiseke ya Kombeni nero sabire wizara yekisemi enyare go guskeria abayiboli amatuko motwe eribanyare bagwikirania efisi egati abayiboli bagokwanirego yabana babakorangire chiskuru chiare ekibataranyara bagwikirana wikaboni gas bagoteba transport yo kanigere igoro nande tibabwati okwegendanga abana babogali asibarangire twe echiskuru chiria county chiare banyare bagochigokolibiya nabego bagochia komenya ase chinsemo chiria chingia guse nigo babwato bwoba bwabana babo goswasi chiskuru chiri nabego egazeti ya The Daily Nation nige gokwanira igoro yo omo likigose principal secretary Julius Bitoki uyo tebire muna abana gochakira litsuko lya lero ni litsuko lya mambya lero ntazire na mambine chuma aligo ababwato kwegena ngabaroki wabange banyare bawikirana chiskuru elibagendere na masomabo
asibega okwanira igoro ye NGC CDF kubwatuka kibasari gocha saboroki wabura kinwe gwetenga egati yabo iboli bakirasi cyabisi batebigwe ngaboroki wabali bagire di komi bari kwewa kibasari nabo igase gazeti niyo okwanira igoro ya ekiombe kia serikali gose abarokiwa bali bauchikonyora scholarship bauchikonywa asisemi chabo na elimu scholarship abarokiwa bali chiribi komi na baramba chikonyara bago konyo manchito murigeria egazeti ya The Daily Nation ge okwanire igoro yemichandiri abayiboli bagendete wetera chinga kechi aborokiwa bagendete kwigorana aschiskuru ngokwanire igoro yaborokia ao na bayigo abayiboli ao nebirengera byabo bagoteba ningi kyagirira abana babataranyara bakwira nase chiskuru ngwani gweto manchito murigeria ndiboli ryago kagetinga lya nyari kwiranirwa buna nagotebiri negati ya abayiboli bagendete kukwanira kisemicho cha grade 10 Mancho murigali ase gazeti ya The Standard na rone bwato mugano igoro ya okoirana kwe skuru asabana bagendete ko skuru na mancho murigali bakale kukwanira igoro yabalimu abane bechi skuru unabagendete koligie nchira yokonyora kibese kurwa asaba ibuli nigo mancho murigali bateba kisemi kibwato murubelyoye kwetera ase wizara y'ikisemi kulenderi gakorekana abalimu abanene kwetera ase ebyombe gose emesangirekano elikurunga Parents Teachers Association akara bakawonya ko bakomerana nigo bagendete koligia enchera kona koranga kyomwanchu muligeli banyarkoba bakoranga banyarkoba bakonyora kibese kinde kurwa saba ibulingo kwana bale serikali nigeruete wetani chisiringi chiribu 50 na isatogo chia asaba iboli sabana bali baba konyora kwa bakogenda ase chiskuru chikuru kunga C1 gose cluster 1 ejini chiskuru chiri chiali kuru ku National School asa matukali ya makuru boyigongo kwana bali chiskuru chiri chiri ase kerengo keligia C2 yekuru kunga cluster 2 echichi akarukirunga extra county schools asba kwa ne serikali chiribu 75 asibono igo mwanchu muligeli chiri chia C3 chikuru kunga county schools gose cluster 3 chiko uchisiringi chiribu 70 nigo bateba nga kurwabwe serikali nigo bateba bese chinde nchibwene chiko bachikomentwa go chiase chiskuru aya ndiga go chatebwa na wizara y'ikisemi kulendega iga chibese chiri tanche iri chikale batebekana abayiboli bakale kwa bago sabuna balimu abanene kota balenga chiskuru chinde nigo chisaba chisiringi chiribu 70 wetera ase kyombeke ligi ya PTA bateba ng'echini cyokora magacho chinde chenyara kwa bachigo saba chiribu inyane chimisano kere tamu echibateba nga necho kunyara kwa bachikoranga babekire ase account echinyara kwa bachiko bakonya ase emerobeli yabo yakira bataranyole chinde kuruwa serikali chinde chikara iga chikale goteba nga abayiboli nigo bale ko baba gotebigwa banyara ko bakowe ruwa chisiringi chiribu 10 go ikachisiringi chiribu 12 eli banyara ko bakoyegwa mbaga ase chiskuru chibateba chikurunga commitment fee umuyiboli akwerunga igongo cyale kuiro mwana ase skuru eyo nigo bateba nga ekera kwa rechibese cyo amalisitita yakurwegwa na nigo mwancho muligeli bateba nga chibese chekera kwa chirule toli kubutwara kwegenda nga nonyale kwa gokoirane ligukibese cyo egento mu waziri bw'ekisemi Julius Ogamba atebire nga nkyanche irigo nabwo nyara kwa bagosoma na kunyara kwa bagokoranga ki omuchando yule ase chiskuru na ndeli boliri nene ngo kubuli ase mambi abona munatondete kuligerelia ase chigazeti ne skuru yago ile to mwana komenta muri bese chinde igoro wetani jiri chi serikali yatebete anabona chiskuru echi chigorunga chi public school igona bokoligerelia kerenge kyo na ndego te ubakale Diana maete skuru e itras matokora magacho chibes chikuru ase serikali ne chinke mono lazima mororenga kingura rumure egatie gishiringi kiri 20 20 aso mwaka tuganyerete chi serikali egere tokora magacho ini innocent ama ino muchano no rase grade 10 ande serikali ngagitenga bona wikechi koligere turo cha boroki wabachire ne quota igo 3 quarters no barika iskobale ngakinere na karoliro mu waziri Matiangi nande na magoa bakabekire goti nonye naruche mu waziri umukoro aminyo rwetabisi
machogunero gwete binyorenga kiri bagasangiriri nyegende tirinche ndore mu waziri Julius Ogambo gweta arore ng'abana bachire bonse school bare gotebenga kiri nga bakore gende kuri kwa 100% transition igo nabokora ng'umuchando noro lakini gento gikaragero kyo chibese chikale comment bagotenga levies chiri chita anche chiase school bana ngora bali desk amagana na mange bateba ase serikali bintu biriye goteba gazeti ya The Standard yeregente goteba igandigere tingelie ngwane lya basaye mogoteba nga kwa ground mambo ni different na bondo che ikine kibagotaka gukwanira gaiga essential gwa kwa negoro ichi 7 negekora na choro lakini gazeti ya The Standard igaiga busio batateti umugano yole page ya kanera kinigole page ya gatano narimo asaba gukwanira company ya Kenya Airways ngaki ikale kwa bagegwetera omochando bw'ichibesa na namona bakale goteba nigebwate amakabesa ari iguru nigo emwanchumuligiriri ekorosi gento ikuru kwa oboita bulense na anamona asabakale gukwanira nge government gochakira umwaka bw'ikiri bubere na 15 nemo nigo yaberege kuru chibese liyenyara kwa bagego kinie company eyu kurende asekiri bakale goteba nigo bono igo mwanchumuligiriri chindege chinyinge chire ase ebara gosebi runway ase airport ya Jomo Kenyatta nechisemo chinde asibakale goteba chindege chyo nige kororekane chinde nigo chibwato muchando ichinde chiachicha chikere chibantu bayichibure nga chiarosi igwe bintu gete nande bayibe byoma nande baenda baonerie company ya Kenya Airways na asibakale goteba nga engine gaigana role sepeje ntangani endege kurukwe Boeing iyo engineer ya koni gwa chimilioni 10 echinechi ya chibes chi America igo 1.3 billion ya sense ya Kenya kurende abantu bakurunga chikuruku bali banje tegwete bintu byo nochi niko bakale kwa gendoro banyara kwa bagotagura chindege china kurusi chindege echo naboni gabate abo mubaro bwi chindege 11 nigo chire ase runway chitimo getororo ebyuma byabo birusiri chindege isato chieji Boeing nigo boni go mwanchu muligeli chetabwati chinjini chiabo 11 nigo chire grounded company ya Kenya Airways ya samatukabwa ngwega bagoteba akira bande banyare kwa bago yetumeka bako bangisa bali ngango ndande na Kenya Airways usengo irukande nero kwanyora gokumanyigunga tuliko nyara kabaga kwa gendera bosio ekore company ya nyoro mochando chi delay chire igoro serikali yatemire gocha gokonye company ye kurenda bono iga bagoteba chi committee chinyinge chi achiroro chi anyara kwa bachikoligereria na kora kulika gende kurunga recommendations ibintu biribira akoru kurende gento nkyoge akora umugano yugole page ya gatano narimo ase gazeti ya The Standard na bunyara kwa bago gwesomera asenchire bikero ntete Diana nkorete na ayo senkwana ichi gazeti kurende page ya gatano kabere nko kwanerere igoro yekegambiro unakia nyara kwa bagegwa nko ugosaba kwa bali bakuru kwa abanyenje agira Stafarian bali batetega nigo bakari kubaba kubwatwe ekera bagutuka nenya sore kigambero ekerene nigo Kenya tukabagego kana gosigo kugya kana ugwanchirana kuri gusaba kwa barastafarian gosegesa gukilikia abantu barago ngajira Rastafarian abo bare gotebanga nigo batagete serikali nyare ko bagego kani gukubwata abantu babo gose amate yabo eliyo gotuka kibugulitie aliyo amalioga amarijuana nigo bateba nigo bono ekine kyo kirebosi wekegambero na nigo kirachiko bageko na chua chitariki 19 mutinyu gatatu mwaka uyu mwaka w'ikiri 2025 kubwatekana n'umwana chebina ukurumwa bahati wa muye niga kanete ugosaba kukwanya atako bago kurwegwa kurwa asaba Rastafarian ya bago tabanga abanyanyimbo niga gwente ko bakania kubatiga kuba ocherera nechinga kichinyinge goswase chinyumba cyabo elikoligia gente ko rukunyenya sore gose cannabis mwanchu muligeli ni gatebete nigo barachiko bagotegera igoro yekinekyo kitalikie kiragotebi abamanyete bagoteba ngilyo gelyo baro bagotume ko bwaranse nyasaba tigirete mbatageti na ande bajare gotebuga gente kinke bwenereti babigete kina busyo bikeki na gikira nikwe bagoteba bakari kuvuga tusana Manjito murigiria tokwira na gazeti ya Daily Nation yo mto Innocent ndakwira ne asiseme yakego asibone skuru ya mastinse mo chiria che county ya Nakuru bagoteba ngani bwataboro kya chimisano nemo kurinde wikira boniga aboroki wabachire mbali no enemia
asibagote besukuru yokorokwa Kivumbini Salam kolende bagoteba ng'obubigwa babiri bokoene kiwasi chinseme icho n'ebikundi mbirororo by'abasae bakora obu bagusalia chinseme icho bakorokwa Mauki wa TZ Islando ebikundi Nyuki Gaza Msafi and Dragon korendo manchito mulgeria n'abantu bali bakolenta obu bagasi chinseme icho bono nigesukuru yaboriwe ochenchi elieta ebe rukungana Kuru Mixed Secondary School elio bagotebanga gwetera seriete elio na lilikolenta obu bago. Okay. Igonge skuru ingo chiri woncholerwa elieto mwanjito muri na bwo somera subagara segazita Daily Nation pechi ya gatatu wira se page ya kane ase gukwana rigoro yensi ya America gotwaro kuigwana nense ya Kenya asibono abakoli emirimo kurwa sensi ya Kenya barabe bagusona ebitamba byabo ne chiango zitotebenga garments bachira sense media ya America kose chinse chesko banyara bakoni amanchito mulgeria nabo gwesomera se gazeti ya The Daily Nation page ya kane egwoigwana ko wensi ya Kenya na Agoa kwene kyabuna gucha bari kubwatirana elio banyare bagokoro bonchiriro bo boigoga igando chine kyombe kiria kia ICPAK kekorokwanga the Institute of Certificate Public Accountant asebono gekomochia serikali asokonia egati echishia chiria cha Safaricom asibatebire mnanegento kyaganire kolentwa public y'abananchi banyale bakwena na chinkwana chiabo ekiombe kinigo kyamochirie ebyombe biribinde bya CA Communication Authority Capital Markets Authority nabo igo ekiombe gya Competition Authority of Kenya asibatebire mna okonyo kuwechia ngorigo chiko ya serikali libaga banyale bakwena chinkwana chiabo tomaitinga kisha chio ningo chiko chikonigo cha sekiombe gya Vodacom ense gocha senseria South Africa mwanchito mulgeria narana bogwe somera sobwa gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 olenga chishiase chunga kichiko chikonigwa naboigo mbobeki gosembia kichiko chikolenta asense ito ya Kenya Nchumulgeli nabakunyara ko bagwe somera na Diana gotebiri ase gazeti ya The Standard page ya kanega igabagale gotebanga obwoba nigo bogendete gosoa ase kiamagia ODM kirabono kigendete kogenda asubwange kurigyo kubwata no kuya ne kiama kya UDA nane mono ase ndo chigaiga omurai bwe kiamekyo Oburu Odinga aseli tukoligo ratebetenga ekiameki kyabo nigo bono getete kweyaliga nikoranga ngoswakira ase serikali na nigo batagete baitere asumurangu oliobosio batagete baitere etirisa buna basoere toro aseli tukoligo omurai yoyubwe kiama gya ODM na baraibande ndigo banyal tukoba bagwikira na se chinsemo chia Kibra na namono bakanyara koba bagotebya bamenye be chinsemo echo ngakibachi konyara koba bagoso ase serikali nigo barenga asegeti ya kamukunji ekikere chinsemo chia Kibra asabarai abaikiranete na kilikiarorekanete nigo bono igo monchu muligereli ambarai batale nkoro no secretary general gosomulike mone bwe kiamekyo Edwin Sifuna na boigo oyoromo konyi murai bwe kiamagia ODM Godfrey Sosi na boigo umuwaziri Wycliffe Oparanya na ubataro lekanetoro kulende abarai bande bali banyaltuka bagwikira noro nigo yarorekanete bagoteba nga nigo batagete kwirubiria na koranga bakore chinkwa na kiranyara ko bachiko bakonya likonyora libaga gosoa ase serikali nabo kunyara ko bakorora ase chibicha na ndene omurubelio yokorekanete Oburu Odinga igoro na nyaltuko baga kubikirwe egovi na baga kabeke sakukia bagere kurwa asorogongorwa Nairobi na konyara ko bakumuralinga bono nero mugako bene ukuraige saku kia abaluo ase chinkwa na chinde chionsi chiokogenda busio ase semo ya kisiasa kulende Oburu Odinga ni gabateba iganga mbabuga atibirengera libinde byonsi byogoselionde kurwa se kiamekyo ni gabateba nigo bachakirie umurubiri yokurigia amaoni kurwa saba Kenya imeyense ya Kenya bali bakobwatani kiamekyo ilikoranga banyarko bakogendo koranga banyarko bakonyora ebirengereri byaba Kenya na namono koranga ngakibachiko jarako bakoira magorabo busyo kulende doje bakuriye birengereri Diana timanye tigo se bakochikomanyia ababwatani babo usine birengereri because bata consultative kera bakona gukwanerana ngagirete bachiko ba kerengere kilinga tutagete kugenda serikali
approach yere similar gosebwe kaine nenjira omuske Raila Amolo Odinga yore bono nyagosira gakiende yose kerare kogenda gukora kindi gyonse gari kora soka uraita saba bwatani baye Oburu Odinga gachagire kubike bikoro to byachagire komoso swabiri byo swabire usebi gosomo tata korora ekara bono lende bagenda tekwero beli na korora mwanchumulire se page ya gatano gatatu ne page ya kianda umugano nore gaiga ase ense ya Buganda gento getete guchikaba ase nkwana itubono mambia twamuganya tomu wakili obugongo agago chicha se studio nabo igomogeni itonaro kurunga matara mukaya nere ku Elvis no ara sensible ya kabere studio tutete kurarigereria chikure chicha Buganda nga iki twamate kichibwate go cha sensitive yake taraswa sensi ya Uganda ngagitinga nabo mwanchito mulgerio gwesomera omugano yo minto Innocent Agotebire igore kyama kyo kya ODM ase gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 3 na ronyare go kwerorera nabigo komanya egati yale bagukwana asikia mekyo tata togenda umutima ko tokoirana tubulya ninga ababunge kote abakale chisiringi chimisano na chichi chikaba chigwakanwa sense mo ya Kiharu buna school fees na abayibuli kulende ababunge mbaburania nga intuma igabina tulema onde naro rakolebi onde naro kebadi iko mutu togenda umutima ko Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro biryo bwigekoro byito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika irigo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi Keralitsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira Eye Nensoko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito imeye Nensoko Nensoko Yekoro yeito imeye Nensoko Nensoko Ibiengia yagire ngumanga bunalero Kwarusuru gutaro rugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusia electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuba nyorege spare part chiechinguru sungusia electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeyega tuline sababu yokole talentambe guche kuliye byombo bunebi tutarira somo choke birigo nabo iga somo chunyamera gustwakirisi miese namba 0784884484 sungusia electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye
onye kubwateri ibolio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gwokunyulia ogukwa gose okubunchulia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaitu yobunchulia 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika bara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje ni Ensoko TV. Uboroso bw'umugusi. gaye chinsebire semambia bono na nigo tola sensembo ya magazeti buna nagote bintu amuganyire tumu wakili Bugongo egarerende nera tokonye kuligiriria ali agendete gukorekana sense ya Buganda ngiye kwara tukumugana litangani sense ya Buganda nigira soko boko kwaye kirangote base koboko kwaye orabeli roro ramenyiroro na namono numugano nore ase gazeti chonsi gaiga unense ya Buganda boniganyegene tenga babo sirenkuma nigo balese laini mugaka Museveni nigale ase laini koligia entunde ya gatano kabire yokoba umurai bwense yuabere gakora kuru mwaka bwiribwa ya mochimikia nda 53 nomo igo ase mambia bono yunero enkwana tochikoba tukora aligereria kurwa seseme gazeti aso bwenge tokomanyibire bitatu igoro yense ya Uganda batabanga tubasa komanya yale kenyurukeko igorende mwancho muligeri nabo konyara koba gokwenyorera libagerio nako manya aliagendere litangani Diana ntaito waligani umugani Mageni Bugongo karibu sana mwakiri wito aigano Ensoko TV ko arachire na ndibono karakwani umugeni gari na nchengo bakwani bwakire asante sana sugungalika na ndego wawishe lyo mwako moye kiagara
nenga kia nentangani this year galigo chachi studio ya ito tuanjite gaiga. Asante sana. Mbia mono sana. Wakili ngakie Christmas kiale. Christmas mbia kiale nge sana. Ngusi inalenge gasangina ntobata masabiki station ya ito. Nebata masabiki ya mange sana. Abantu mpanjite koligererie. Lisa bikiri tangani ikoro kusoni koru ikonge ande tina nere ngoligereria riri ebipindi byaito bya sana. Asante sana. Sajinde batatu manyama lieta wonse. Amalita ngoro ku Nyang'au Benjamin Bogongo. Okay. Biya mono sana. Igono tole no muwakili Benjamin Bogongo Nyang'au no akabaga igaso mucho Nairobi no akorera mukuboruko bwengereri. Na utokoboroka boy. Mwako chakiri chifaili mwabwa techio mwako lyose bono biri mwatebete no enkotiri mwatebe ntutuli go transit ni bina gocho mwako ebina na bikwanda okore bya ekina no ne myaka 10 igo bina tuli mwako moya ego event mwako monyana ndo kwanza ne bine ebinye korende ko bakoja chinga kichiri mubwate kotili gichina guzukange. Okay. Biya mono sana. Tutete tuligereria ya lese gazeti ya The Standard page ya 5 gukwa na balenga ense ya Buganda nigo ye aliganeti kogenda asobocholi na ndeboni ga mwanchu muligeri nyegenete bayigoire ebituo byo gokorobocholi wetani aba Baganda chiribu 20 noyo million nigo bachiko chora abarai kuchakira umurai bwense abajumbe nabo igo kogenda nabarai bande nigo bagoteba kirobocholi obo gokorekana nigo abanyanyimbo babikire ase chinsemo ase chibara ase bituo nabo igo abanajeshi banyareka bakobekwa sobwamo abarayi bali bakwamireria serikali nigo bagoteba nigo babere bakogosererigwa na kirobocholi obo chikoba bogokorekana. Mwakili Buganda kwaraberiro right I think ase mambi buneye igo bocholi bwana okonyororo bocholi bwanyorete this time bocholi bwanyorete ngonyolenga kiba this time bocholi bwanyorete bano litukulio bocholi ngakiri korerekana Buganda gekoere ntuno tora Nairobi litongolira tolega iga Kenya kiralia bere Uganda it is totally different ne iga seito igagaro sangi it is the military ego patrol chipara no mocho ba monene Kampala ndwaro jenonya military equipment bali bago nyara koligere lingi kendrete they have deployed military equipment and they have deployed the military to the streets ibonere kogera yanyorekana na eyaito netafauti toliko nyara kojora mate amana chesi baito bagocha para bositoliko no nabaskali abaga waida bagocha nampara bagocha ko patiroli baskali bokora abarole ebituo. So there is a bit of tension. Abo gotwalere korana there is a bit of tension. Kobwabune yaito. 2021 kwa rocha garaba korota bocholi. 2021 no, because I was in Uganda in from 2009 to 2014. No nangosoma Buganda. That is why manye thinking yeko enda Buganda. I understand the territory very well. Okay. No so merite logo se ngora wanta mangino sent kero bachira senseri ya Uganda bakora somera aitari chiko go se theology yo oborandi. No engineering chiko liangirete basomera Buganda. Okay ese ense ya Buganda twarorire niwono ngakikwa ngo mwanafunzi libagotebanga abakenya mutubwate birengere libito togoteba bire transformative togendete kuligereri ngakitogo kora maunchuri liyuburai ngakitokoreta no nebinyisigete bya legislation tonyara ka batokogenda twarori umurai ore boni gabisi gente gitagani yakorete no kurusi term limit yumurai yawente koboro ni age limit boni ngakogenda ari kubuli entunde ya yende ngakibako ba treat by the international students go sesa chinde no nyana abantu bakuru chinse chinde. Treatment ya banafunzi arongo berengia traditionally Uganda has been abanafunzi abange basomire traditionally basomire Buganda none our third president Mwai Kibaki ngakiri yabo Buganda bangosoma. So in terms of international students the way they treat us we have to treat it sana. There's no discrimination. Ntoligereti asilichi kobono ya Buganda because iliakolerwa maunchuriri
Museveni orusirie gento iguru ku age limit misachinde na bare ku mubaba tebe miaka ya chire iguru implication kibwate gocha bona asaba amate bune ntubono Kenya tuligeretio bochori buno bwabeire twara Tanzania nero ya korobo chori bwaye bakarwe igento iguru ku igesunte go chia sense matuka mango go sangyo maide chinse we copy from one another maybe bad manners or good manners, if I can call it so. Uganda, Museveni gaswete Uganda in 1986. Nenda swete through a coup, through a gorilla welfare. Kerangoru anesegia for 5 years. He had given a lot of hope with Uganda compared to the past history. Babwate korukale. Konyoro the 10 points, what he used to call 10 points. And when he was being sworn in 1986 at the steps of their parliament, a speech about the fundamental change. The fundamental change. So in 1995, Bakamende the constitution for the first time in 1995. And in that constitution, it had term limits that he was supposed to go. If you are the president, you are only supposed to go chitamu bere. But when karara na chitamu chirichia chiaelire, agansa wana go change a constitution to suit against the career tahete. Nerina power becomes sweet. I believe that power becomes sweet. Power became sweet at one point. Agarana ekerogi kitago tiga. Na wana togo kwana is 82 years. What can a person do for 82 years for the last 40 years? Okay. So it is impossible for him to do any, what you can be able to say, any fundamental change. But this one, you know, you cannot roll it out because we are in the same region. We are likely to get a rogue president who will also try to change the constitution so that those term limits are not there. Nere, I will forever. Ekiagera, power is sweet. Yeah. Watere power is sweet. Tualigere ribone kera baganda bakogenda gochoro burayi bwabo. Mbabugate na whatever power is very sweet. Serikali ya Buganda teligo kolegasyo kanibwate chi amabokande arms of government. Gatumeke call it direct translation. The police nere ibono I mean the legislation parliament yabo ndoiroje na judiciary neroro akira to koligerelia judiciary ya Buganda ngakyo kweligere no kwasomere telichiko perhaps tima etegara kwa internship goseno wa chieto kara pupillage mugeroga internship yes ekero ko degree is internship it's a joke. The judiciary is total joke. In the sense that where we used to be, I can compare it where we used to be in 1980s to early 1990s. Okay. In the sense that all the judges are government, they are pro-government. You will never hear them making something which can be able to shake the government or a decision which is controversial. They'll shy away from making a firm decision. Okay. And the majority of them, the judges who are appointed, you can clearly say that they are leaning towards the ruling party, which is an NRM. So, we're expecting really against the current government. Ama make any decision in the fundamental, it affect the government of the day. Yes. Obuoba oseninki. Obuoba because nonyane keroba ango 2021 keroba wata chikura there was a presidential petition. This presidential petition ekina ikaba filed in the Supreme Court. You could clearly see the Chief Justice then, who could retire this year, the way he was very hostile to then this current presidential candidate, Bobi Wine. He was very hostile to his petition. Agoma somera mai somarole baka ekeroko ligerelia kwa rana as a judicial officer when kwa neutral ebintango kwana in a democratic country he could have not said those kind of things. Two, there was also a controversial in the same case. One of the judge Vanoyoga or exile
na taite koru a ruling yae concerning the same case. The Chief Justice igangete oita ta issue a ruling yae. But yoyaga defile ya karangalia media akaru aka issue a ruling yae. The moment ya issue a ruling yae, things started going for her south until agachakotama koru a country AU. Okay. Yeah. So that one, those are indicators that there's no judiciary. Okay. The judiciary, you can classify it as part of the arm of the government. They're doing the bidding, ye government yabo. Okay. Kenya ga igabona tuira nerenda sinine kala tukubiko bwama tegeko ara tole na barabu at the same region. 2022 twabwate presidential petition ya lenge ya Nyagosira Raila Amolo Odinga. As a ruling area, mu Chief Justice Martha Koome muske na tumie tamalieta una hotea na bwe can similar to what you are saying kia koleka na Buganda? Yes, it is very similar. You can equate it like that. And I believe that the Chief Justice made those comments maybe in good faith, but she made it in good faith. Our judicial, you cannot compare our judiciary na judiciary ya Buganda. We have achieved a lot. We have achieved a lot. Buganda mwanchumuligeli nigobale ase chikura chabese mambia bono unigwetu mwakili to Benjamin Bugongono tola SSM studio twatebanga kera tokuligelie gazeti mbia tobeke into perspective tonyara kwa batoko manyanga ningi kelie chikobage kolekana naro ligatia baruaneri baroro 5 uyo manyekanite lieta Bobby Wine na ndenaro choyo mumu wakili nero bwate myaka 50 tatongolinginde lieta liya enyara kwa bango manyumuligereli bono lende wakili slogan sinchiro slogan sinchiro ro mugaka Museveni agateba taite kulinda kilia agachire enseye multibating 206 banyora igo ingakia ya momba igete bagatwale kiamekemo into 92 go korekananga twara akongire no nyambono mwana 92 boni gatako kenda kuliku military agatebwa no mugaka garua uraze kubinero mugongo ga bakulika barabakake chikule chikolekane outcome ngakyo yaligerete. Of course, you can be able to determine the outcome. Omuntu gutangazwa chikura chiage tugosemo isonde omuntu gutangazwa Museveni. You do not expect anything contrary to that. Yeah, it will be a joke, a big joke once ko lengerina. Bobby Wine is going kobwa. But if it could have been in a free and fair context, Bobby Wine but now the government of the day will never allow. Remember Museveni, as much as he retired from the army, Nero built this army UPDF yabo. Yeah, it is his brainchild, and he has got a grip in the military. Ekikero kito komo Rusi ororo. Da tembaire nyuma sinini nari bali batanya ku understand history ya Buganda balete into context why ngota na Museveni must win. Uganda yanyoreza the independence in the 1962. In 1962 to 1970 a president yabo yangoroku Opote. Then after Opote was overthrown in 1970 by Idi Amin Dada. Idi Amin akarudi this country for 9 years until 1979 when he was also overthrown. When he was overthrown, there was an election in 1980. Opote naenda akairana obogambi togorogana Opote 1 ekera renge in 1962 to 1970 and Opote 2 from 1980 to 1985. In between 1980 to 1985 we had more than 5 presidents barenge baboganda bagangora make a joke that there's a president who ruled for only 2 months by the name Yusuf Urure. Then Museveni agatamera na chikura chebiru 1980 na chikura chebiru ekaraba agite chikura, so he's going to go to the push kubaoro kina how the democracy works. He fought his way up baka agatakobwa SAGAU 1986. In 1986 when whatever I can agree with you, there was no multipartyism from 1996 to 1995. Ekiama kia egioka
na kikia renge gotawara. So from 1995 to date, there is in quotation what they call multipartyism. But when you look at it properly, there's nothing like multipartyism. Na rabieka olegeti. Okay. Na rabieka or compete against himself. Okay. Ikarago compete against himself na whatever. Bobi Wine baro ceremony. Bobi Wine is a very strong candidate, truth be told. Is a very strong candidate. But yekero kolije nonyane kero ango koraji campaign, most of his campaigns were being disrupted. Nona abantu bangocha most of his campaign na abantu abange sana. But yugo sangina tabu at that conducive environment yogo campaign una Museveni have that conducive environment. Remember like 2 weeks ago Museveni na ikaranste para for like 5 hours. Our campaign korupara. And there was a traffic jam for like 18 hours. 7 hours. 7 hours. Yes. Because of him, I can para our campaign. Could Bobi Wine do the similar thing? The police could not be able to allow him to do a similar thing at all. Nonya Bobi Wine no Muganda. Na Baganda na we abange sana in Uganda. And by the virtue that the central government igere within Buganda, within the Buganda Kingdom. Kampala as a town is within the Buganda Kingdom. Buganda Kingdom is one of the strongest kingdoms in Uganda in terms of the population and in terms of resources Nonya within Asabwate stronghold yaye Bobi Wine uneraro Muganda Baganda bamwanjete. It is very hard for him to campaign. He has not been carrying out a peaceful campaign within his own stronghold, which now leads to us, Koteana, there's no elections in Uganda. It's just as election, which is Museveni bana tena. There's an election in quotes. Abantu bararena abantu bagete chikura bakamoirani batyo bakora bosa. Kura nchiyo. Watabira obokora bosa kura nchiyo. Isachindo muligero lina baratake kumanya bwa matebulega tie serikali ya Buganda kero murayibwe ensaroro no muruoti naroro weke esakukia Baganda Kingdom. Ngakibago operate with the central government ikuragwa na Museveni no uli muruoti. Like the king of Buganda, nabate a very huge following. Nabantomba muanjete. Because of historical purpose. You know, our Egene Kingdom yabeiroro from time immemorial. So ngo sangyolena abantu bamuanjete. Ekiagera abantu owe an allegiance to the king. Bono in 1996 lichi kondere etete kotera buna ekerole a traditional leader to beneleti to engage yourself in partisan politics. But again the bango kolera boy gone line government ya daite bakiribo some of those kingdoms, some of those powerful kingdoms, the leaders for making any political statements. The relationship between the central government and the kingdom, more especially of Buganda, because one, they feel, the government of the day feels threatened by the resources a kingdom yes, the resources a half of Kampala and Navatebiri, it is for Buganda Kingdom. And according the Buganda Kingdom, Oboremo Wonsi, Amaremo Onsi within Buganda Kingdom belongs to the king. Abandabande, you are only leased that land. Meaning, ina ekerobato mogondo, the value yomogondo, ekerobato mogondo, we are aware that yomogondo yole variable, more especially ekerole in the capital city. Even the investments bakolete, that kingdom we kolete, is a kingdom otario kolere joke. Nabantu babo, when you look at Uganda in general, na uwa baso metebiya na ndebare enlightened. But in Banya kwabakero keri because there is no government erabarao umontabe president. So the relationship is not a conducive relationship. Incidents mina nere ya kolekana chusi ekaloba Bobi Wine apeita courtesy call to the king of Buganda.
a king of Buganda, there is a designated road awen degweta. Olina papu weni achito moya a courtesy call the king yekoruwabu ete pare yae ikasanga the military trucks have been parked in the road. It cannot be able to pass there. Then that one is a signal, the government was not very happy, but when a courtesy call. Okay. Negen Tonkere in 2011, I was very new in Uganda. There's something they call the Buganda uprising. The government prevented this king again from going to a different area, by the fact that the government installed a puppet yabo, one of the puppets yabo, abe that clan, a king that clan. Wano yakalana atarego chiari. Egerata arego chiari agakanu government ekamukani. The second day there was a riot in Kampala. And it is the first time na roche whereby a military police has been deployed in town ime. And this military police deployed deployed in the streets with strict orders to quash that riot. Okay. And they used a lot of excessive force. A lot of excessive force were query that riot. So the relationship has not been good over the years. Okay. Wakiri anante keroto kwanira ababakurwanirie serikali twarari Bobi Wine kira gukora campaign cia ebuna aguchererwa. Twarari bogo chinse cia Africa chinyinge kira bagukora campaign opposition igebwe kaine ese ya Uganda ni chinse chinde kiagero konyoranga bari bakwamirie serikali babwat freedom. Chinse nchiro ekero kombea na inde keto kombea na inde to kombea ne chinse chiri chinde chirochyo na babwat freedom muna bono South Africa tumwanya kolore binde ibyo koleka na chinse chinde ibyo koleka na South Africa gosega iga of late na lizo wanshireko chitokora na abantu bakoruteru etiagas but engakiri ya uru kwangora na yani people were given some level of freedom basically their policies gochia sabantu abantu banje go sabantu bange. At the same time there are some countries which are worse than Uganda. Look at na Koliregas Rwanda also for some time. Look at like a country like Rwanda. Then even to be called Uganda, igobire ebiyeko bwa Rwanda. Rwanda there is nothing like that. In opposition leader which you call a campaign. Opposition leader get a campaign in Rwanda, you are sure of three circumstances you konyora. Either you are going to go to exile, at the same time, on the side, kwa ngufu. Okay. There is no opposition. Like any president is able to win 99.9. Surely, which country win 99.9? Those are jokes, total jokes. Okay. Museveni kira tukumurigera liboni gasubura ibwaye. Lately ntwara agwa accommodate gosiga gwanchira bali batamete kuru chinga chiabo abanda akaye kuru America. Ubwamate bwaye ne chinse chisiko gakwamba korekana na akora kende gionsi isiko gagutaka ko strengthen ubwamate bwaye bororekana nga n'umuntu gukora ibintu bironge. His approach ya bwaro nengi sana. Even he has hosted a lot of refugees in Manyete. Like most of refugees from Congo, most refugees from Rwanda, most refugees from Burundi, he has hosted them. When it comes to even putting all things constantly, is a very good guy. Remember when Uganda, like in Kenya, they were largest trading partner. Largest trading partner. Kero Montale, your largest trading partner, there are some things you corrigate wasieka maiso because also government, the way government operates all over the world is that you put your interest first. Okay. Tutaiti ekiagero roje serikali itensa kwa ingere bintu bire Buganda. Then you are spoiling ebyasare bitoka na birobi bagotokoliko rugaiga. You are spoiling the meal. That is why you find that in 1970 to 1979 when Tanzania was assisting the
the Ugandans to fight their war, Kenya tiyausikanite kabisa. Because at that time, nonyani kebiti kiango ni Buganda, kiango rugaiga, Kenya. You can imagine kebiti kieko rugaiga, echiko ni Buganda. You can imagine ina, umugati okoros rugaiga, echiko ni Buganda. Why should you fight that person? Because you are gaining economically. That is why you saw the government of Jomo Kenyatta by then, or even the government of Moi, was not very hostile to Uganda. And we have never been hostile because they are our largest trading partner. So the government looks at their own selfish interest, which non-injunction government, that is what I look for. We are fighting this person, we are going dagger. What next? What next? Okay. Kwa bulinga nkikiribusi. Wakili ntate tukuri ntingage tuli tukuregera ngo release umnyoke kotini una wantethati. Bono twarorire Tanzania sigite internet. Uganda ya sikire internet. Kenya ga igantogendete kurigereria igoro y'ubutumiki bwe mitandao. And perhaps nabonta kwanire mone kekare kinege ntukiribusi bwe kigambiro. Internet ya rorekane kwa the next security concern ya sabara ibe barose burai security burai omanyete a generation yetole ebintu bikokorekana differently, completely differently, in the sense that nabokorangeri none erali rero nowadays online erali elioko ire gose nabantu bali bakaretira Uhuru Park rero nabokore erali online omuntare sitting room yaye Kero montare sitting room yae, easily you can do a rally of 2 million people online. A rally etoko nyakora online minus a net. Na inde a net never taken the abantu batoko ka influencers. But bako influence decisions, opinions. So, wasieke internet, what they are trying to limit in arena, the information, sharing of the information. Remember when a majority of population yavanta bange baba kachikura, it is the youth. And this youth, ama youthful people, now and whatever chisimi. Ne chisimi ejina chibakonyora most of the information from. So ikaroko basi karabono enet yeye, it means that you are limiting them from getting this information. Okay. Yes, that is why it is a threat sana to any government which is not democratic. Ikiagera a decision can change. They say that a day in politics so you can lose or win an election within a minute or within a second. So for the government to be able to control the entire process, especially when you are aware that you are not winning them through a democratic process, no go shut net. Net na Tanzania bakora the same thing. We saw what was the outcome. Ntole like Kenya gaiga 2027. You cannot rule it out with the current government obwate. You cannot rule it out. You cannot rule it out kabisa. Yeah. Because it is an unpredictable government. Na ndio mnabili what happens regionally, you may find yourself in the same. So it is very possible. Yeah. Na maybe wakili twararurire kerto gukwaniro mtandao twarorira abantu bange kurwaso mtandao ebinte birachikoba different na onye bigo chikoba different kyara abantu bange narori bako mo chengera Bobi Wine. Maybe Bobi Wine atachitu gocha buno mobui. What will happen? Ali mina nabatebi, it is a military state. It is a military state. One, najeshi babo boka banyene, they are allowed to vote from their own barracks. Ekinta nyakara Kenya gaiga. Their own barracks. Egeroma najeshi ago voted from their own barracks. How sure you know the votes cannot be doctored. And there is a silent code in Uganda that if you are not in the army will never allow you to be their commander-in-chief. The army will never allow you. Who is the head of the army currently in Uganda? Is the son of the president. Is the son of the president. Do you think that is going to allow in a Bobiwaina Tangasi Natali tali president it is not very possible. Na buwa
nabwa I don't see any chance yere gocha kubwa nabwa mna bafuasi bali baye on the streets they'll be crushed. Yeah, they'll be crushed. The army will crush them. Okay. I can tell you for free. Okay. Yeah. And because of their past history, abantu abange sana bakule, they do not want most of the time osange na bataiti kwenda to the streets. Ekero maitena we are starting another war. Okay. Tate tukolera abo wakili Kizza Besigye no nasiekeirere. Na neregente yakogera gusiekerwa kili arorekanete kwamiriri sana uburayi bwa Museveni wikira boni gagare sekegambiro ky'abanajeshi na whatever. Bobi Wine munagoteba na chikorangiria maandamano. Are we likely komorago chikobe casualty the next gosiekeru na banajeshi abo? Yes, yes. He is not an exceptional. Onye Kizza Besigye osiekeru rocho no mwaka nemetienyi asiekeru echera. What about Bobi Wine? Yeah, Bobi Wine naende eromanyete bali basomire story yae. I don't think whether I can be able to withstand that pressure une ya Kizza Besigye. Remember Kizza Besigye was in the army. He's a military guy. So for him he can be able to withstand that pressure. Bobi Wine, I doubt. It is not possible. Museveni, the winner takes all, tago korana ne handshake. That is impossible. That's a joke. That's a joke. Because if his party is going to win, I'm sure, in an arena of 300 and something MPs, his party is going to get like 200 and something. Why do you need a handshake? What for? Okay. Wanchumuligereli igotole no mwakili Benjamin Bugongo tatengo release wakili. Asante sana. Agero enda sekotini biya mona sogotwa aso twerera sense ya Buganda matebia bantu bamindira bwa manyango bochori bekera bakorekana ngituganyete kurwororo. Kochora barumura ibwense. Bachora babunge nande baraki bagochora tukolera. No mura ibwense na babunge. Boka igo. Okay. Barabo babwate that old system twagatwalire aba councilor ne GMP. Aba councilor gochora barabachori bugo se barakitika kisingo. Gochora bali. Okay. Nechi province inchiro. Nechi province inchiro. Okay. Biyabaro mwanchumuligere linka getengana yawe yo mwali wakili. Ngo bakera nambi yamono sana ko ndangeri gocha se studio ya ito gocha gosomia abantu about the current affairs chirichi endrete na masabiki moendere konyako tegerere TV ya ito na konyako watch abana ba minto gaiga ngora namba bwate bipindi yawao ebipindi ebiya kabisa mpaka ebipindi kiana jigwancha mono ne kyo monyagetari bago tosome biya sana ibipindi byabo they cut across the board yani na on the Western komisi asokonyara go fit. Sante sana senjo wakili yako genda seke gambero ntagete mu bwatuke mugeni ondengo chale gaiga nere tonyara ko batukurigereria yagendrete kurwa chinsemo no musai na nemono tonyara ko ranga sabasaye ba Uganda ba Kenya gikirike gendrete na gikirike korekana serikali yaito tuli asesemo eji gazeti tagete mu director itatu bekere chikatuni chiale ngora. I think no wakili na bara kwanere ni katuni yaito taramurusia set tigango torara chikatuni se gazeti ya the Standard twabwate katuni yororo nande nigo yabwate ikirengana siasere ense ya Buganda kagerete nere yuera sembeo 2026 omogaka M7 na babuguleti ndochenga nabuguletie ballot box esiekire mwanchumuligere nabo kunyara ko bagukurigereria igo M7 yarege aliganetie myaka 40 ngo mentale na rubugulitie ballot box wakili ballot box line yaye na ndoro use kurigereria mwaki ekura amigire ndatigo ziracha yikiororo mwaki ekura is just ndabegete x yago mwaki ekura ne uri batayana no akachikura no twakachikura bakangire chikura nagege wana afinyerete omwaki ekura eri box bunere nene sana no korokina ikeroge kigairete igoro machumuligere lingo bwati tole chikure chichia ense ya Buganda nkagerete Diana nere the same thing more of nere na begoteba iko lakini bone goteba nga yes Samia next steps please kitambo kirukende okay mwanchumuligere ligo kirabwo tigaturarwa sensemo ya magazeti yagertumwariganyo mugeni onde wakire keroko genda se gikebago kiao
rende twagusabira maya na ndo konyora libaga chikule chibuna chigenderete iganto chitukurangiri tubeke into perspective ngakirenda baganda bachoranire kera bagendete gokora bochori bwabo litukuria leo. Asante ninde ready ingonyora libaga gocha kweresera masabiki yaito ngakie bintu byenderete. Asante sana. Asante. Eje Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo sino. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jjava.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omwancho muri Nensoko TV igeta Nensoko TV ibwatira senge njao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukuria Jumatatu bakari tukuria Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegiriga asengenchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss,
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi enamba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwariwe kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Eye ne Soko TV uboroso bw'umugusi. Chumurigeli chitire chitaika 30 ne ya mase mambia bono maiga chinsa ibire na nigo togendrete ko bana bageni baitu na ndetu amentire sese tiga igeli tonyara ko batokurigereri ali agendrete ko korekana kurwa se chinsemo anemo na sesemo ya Buganda sobo chori bogendrete asili tukulia lero Buganda nigo babukire baguchiko bagachora umugusyo ito nabwenete ko manyanga ngikirike gendete ko korekana oro nege ko regeta seni gitu giya Soko TV tutagetegura kumanyia semambiga asobwango ko manyanga kirende kirike gendrete na namono tonyara ko batukurigereria kera tugona gobeka maiso Buganda turigereria nse ito nero ne endete kwiarigania obachori bu mwaka bw'ikiri 2025 na ibere ubole umwaka go cyane namono elio tonyara ko batokonyora libaga na kumanyali agendete na boto bwatia asense meyo mutandao go tubwati bune Soko TV abuko sakonyara ko ba woto follow na konyara kaba konyole live stream ya iteroro iliyo nyara kaba kuligilia mirobeli toko kanda sensemeli ya YouTube na aro nabo konyara kaba wotonyororo iliyo nyara kaba utubwati ne live link tobege toro usubscribe na ndena bokobeka none kerengera likia we namba ya ito ya studio gochere yaro lekana ya screen gabugere 0788666663 na bogoto tebia sembambi ya bono ngikelia insachinde abuga sole kwabere go kurwe kerengera likia ongere kieke kilikuwa bere go komanyangire kieke elitonyara ko batoko genda busilitagani tete kwa bageni bane libaga nchakere no yore ali akona mate no ali ngali tukuliria lia etetelia Jumatatu ngakiogenderete Mr. Mbei. Asante. Wakire nimefurahia kurudi tena. Kuruliri ngaki ubugima bwagenderete. Tuko salama. Okay, sawa. Mr. Elvis. Ngaki wakire. Wakire bia. Ngaki ogenderete. Chambiani. Nata tebeti sobo mbuge tutu wa masaba. Yes. Asakuru kwa tumbe. Tumbe watete? Usi nyamakuruto. 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 Mr. Elvis. Yes. Ligerio matebiga kyokoroku ga yokorugusi agarto soe esenkwana yabono mabye. Inchasa Marieta Ngoruku Elvis Matara. Seitoere Nyamira Bosamaro. West Mogirango constituency Bosamaro ward. Okay. Aki mogendrete. Mtumbi yotore. Mukona gutema na kupima una maganare. Okay. Ogotema no gupima karaga kia maganare. Tuchakire litangani Buganda lero ngochorere.
Bobi Wine no ale umugaka Museveni no ale barwanirira bande baroro nande na baro batano babiri amini batano nomo bama kwa babonsi ipi batano batatu akioligereti Mr. Elvis obochori bwa Buganda litukulia lero obochori bwa Uganda chendo chere na coronation process itari obochori boro sengencho ndoma itengo chabare go chora oyore Museveni for his I think since 7th term go say term kiare term that kabere nere ya 7th yes nigo igo coronation tu nki ukwa na democracy eribna joke as democracy yaito tingo te mna Uganda go se Tanzania ambamo ate democracy ya ambamo ate democracy ya so you say birengeri yani. Okay Mr. Mbengi uchaguzi huu kwa demokrasia sasa ambayo tunazungumzia Uganda vile wanaingia kwenye uchaguzi unatarajia nini? Nimekuwa nikiona Bobi Wine akijituma na hakika ya kwamba inaweza kuwa tofauti round hii, lakini pia isipokuwa tofauti itakuwa ya kushangaza sana. Na kwa maoni yako vijana sasa nafasi yao katika uchaguzi kama huu? Bobi Wine tunaweza tukasema ni kijana japo amefikisha miaka 40 na bado anaonekana kwa muonekano kwamba anawasilisha kadi ya vijana katika uchaguzi huu. Unaangazia vipi vijana wanapoangalia kwenye kioo uchaguzi ambao unaendelea Uganda kwa hivi leo? Naam, vijana ndio wengi. Niliona ikiwa imeripotiwa kwamba wao ndio wako na asilimia kubwa kuliko wazee na mama. Kwa hivyo wakipiga kura kwa Bobi Wine kuwa kijana kama wao, natumai kwamba kura nayo atapata. Lakini kama wameanza na kuzima internet, hasa hapo kutoka hapo tutajua. Lakini kama ni kupiga kura kwa vijana, natumai Bobi Wine atapata. Mr. Elvis, kwa tebire ne coronation process Kenya gemenyete ne chinsechi no barasobwa mate baligeranete na barabu. What do we learn? Usengi turabe togwe somi kurwa sense ya Buganda. We likely go kubugoli chi lesson chiri Buganda to chireta to chiko chibeka so wacholi wito kera to yenda na tukuyaliga. Actually even to begin rete East Africa yaito specifically chinsechi is those three countries muna Uganda, Kenya na Tanzania very alarming. Saying njobono na wakorora even to be achakire ko the progress ya chakre go care. The democratic space ya chakre go care mnabonega Kiza Besije former opposition leader noare jela bonega na ndo obere jela karibu 1 year. I don't think oyo Museveni onakobeka umuntu jela igo lakini bono that regression ya chakre no nyega Kenya na bokorora oyo Ruto even tombiro chakire gukora worse than what we've seen in the recent past. Mbere bibyo rafeka sama iso yo muligereri sachindo rap highlight bikomba koreka nanga bitate kogenda sense mekamine. Ano maitumna recently twaringa ne chiba elections naenda chiba election echi abantu nabange bakwete. I think almost 7 people. Korumalava na ari Kasipul. Na by elections charengo I remember 2022 ngake ya uhuru. Lakini ase okuinyorekwane I don't remember anyone dying. Okay. I don't remember the large show of violence of government force of bribery. Ono njengote aba hopefully Ruto tarigwe so mina actions jaba aba mata aba ito acha kenere ko Iran gains cheto cha kido demokrasia mara. Okay. Mr. Mbengi gore sensemo ya Jubilee omokonyi bw'ikiama kya Jubilee uyu nande ule umurwanira bwo kurya uburayi bwense ya Kenya
mwaka 2027 onye kwa gukurwa si United Opposition kusika kugende nchira yayo. Kwa wakati mmoja alizima vituo vya televisheni nchini Kenya. Kuzima vituo vya televisheni is almost to kuzima internet. Hii inazungumzia nini? Sasa wala ambao mko katika kambi ya Matiang'i. Ukiangalia hiyo wakati vizuri, kama ingekuwa nchi nyingine wangepitisha hiyo kwa kusema hiyo ni treason, kitu ambayo ilikuwa inafanyika kwa hiyo siku. Na kama ungelinganisha hiyo wakati na ulete wakati wa hii serikali, nina jua ya kwamba it would have been worse. People would have died that day. Kwa hivyo kwake kuzima televisheni ilikuwa njia ya ku sustain terms of incitement. Kwa sababu ingekuwa inaonyeshwa kila mahali, ingekuwa sasa kila upande wa Kenya watu wanajitokeza kwa vurugu. Na kwamba yeye kuzima hiyo ilikuwa njia ya ku avoid vile nimesema incitement and avoid displaying treason. Kwa sababu hiyo ambayo kitu ambacho ilikuwa inafanyika hiyo siku ilikuwa itawekwa kwa the same category as treason. Kwa hivyo mimi najua ya kwamba yeye kufanya hivyo, that was the best thing to have been done that day, other than using brutal force. But ukiangalia pia Mr. Omengi ni kwamba Uganda pia wanatumia sababu hizo tu. Kwamba kuna uchochezi, kuna wale ambao wataweza kuchochea ghasia na kupeana habari ambazo hazikubaliki. The same reasons ambazo wakati ule waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i akizima vituo vya televisheni. So inaweza kwamba sisi ndio tumefundisha Uganda namna hiyo, jinsi ya kuminya tu vituo. Tunaweza minyiwa internet 2027. La hasha, kwa sababu wakati wa Bwana Matiang'i haikuwa wakati wa uchaguzi. Na ukiangalia kwa vile kwa sasa Uganda vile wanafanya, Uganda ni ile wanataka kuzima internet ndio ili watu wasiweze kutumiana vitu ambayo inafanyika kwenye ground. Kwa sababu tunajua mtandao ndio njia haraka sana kupitisha information. Lakini ukiangalia mtu kama Matiang'i wakati huo hakuwa anajaribu kuzima information kuenda mbali. Kitu alikuwa anajaribu kufanya ni contain the damages and the incitement that will have happened at that time. Okay. Yes. Mr. Elvis, kera kurigira libono Uganda bunatogendete kurigira process iyo NCP abasaye Kenya, Uganda, Tanzania especially inonga yire bono ase demokrasia tuna youth youth no matter into we are being relegated. Sengencho na naringa kurigira statistic ya Uganda. Engakeria Museveni abete president. Abantu ba wenye wamezaliwa kutoka hiyo siku. Over 75% of the population ya Igoirwe kumanya Museveni bune president. Bono intubune majority we are out of touch with abagaka bunabo. Nonya abantu buna maraga. Those are people who are, we can say we are out of touch with them. No montore 70s okurigeri 80 gotira ayobo ntako genda ka utulie ngore igogenda gotwachi semi onyo amabere utaro okora ige size kidogo unakoganya rituko rinya sayo monena gocha ko korangeri. So in chen goteba ndochi the leaders they are out of touch, especially bari bataite gotarera power. Yes. But Rene Museveni garasate uburai garengo musayo manyate. He was youthful, of course no taringe musayo mono, but take garasate rende ko inali ale ko clock around 40s theirs.
obeiro murai kurweli bono kero kuligerio obeire 40 boniga utani 82 ekara so to burai that day igarenge 42 years mina bono Bobi Wine yale bono ile abasai mwatebire ngababwerete kogenda baritaye but there is a likelihood dinga na umora miss serious lessons kurwa sabara hivi na babwato umanye kabisa lakini in my thinking lessons chirine chingia sana chisemi echo wisdom eyo ntoye taete lakini kazi kwa vijana yes abaga kababere kando nabo bagatorangeria atutebya bamuraba usaba gaka babake koraiga na iga a relationship eroro bachori obogendete Uganda ne relationship yo bachori bole ensi ya Kenya 2027 again toboni ga Museveni agateba kerora esere ubosibwa no kulinde bintu birianyareka bagoikerani Bobi Wine agateba egatete ko vacancy y'abaganda banyare ko banyoro busibuli begambire oyo nde naroro nero kubuli orumuna chibina kurwa sekigambiro kabeire nero agateba agatete kolete gende iguru kuku fix economy Kenya ga igantu bwate bona iga political slogans chants tubwate kiro muntu nabwate yaye bunabasai what does that represent igoro yechi political chants gose chingwana chiri muntu agateba konyora gose no muntu agachorwa segete oteba ekira kingo chikokora political chants nchibwate message ire yechingurwa se siasa ni njia ya kuanza siasa kwa vile siasa ya Kenya na siasa ya Uganda ni tofauti sana. Political chants zimekuwa zikifanyika kutoka kitambo. Ukiona wakati wa 202 kulikuwa na hiyo maana ya yote yawezekana bila Moi. Kulikuwa na 207 kulikuwa na 2013 2017 imekuwa hivyo. Kwa hivyo hakuna tofauti sana na hii tunaenda uchaguzi, ni tu ile sasa Kenya, siasa ya Kenya imebadilika ya kwamba sasa hatumalizi tu hapo kwa chance. Pia tuna wananchi wamechoka na uongozi mbaya na sasa wanataka kujua ni nini ambayo unaweza fanya, na pia baada ya kujua nini unaweza fanya what is your track record. Kwa hivyo political chance sio ni tu wa kuanza siasa. Naam, sio tu kitu peke yake. Kama upinzani tunaweza pea wananchi. Kwa hivyo tukisema one term na hiyo yote, hiyo ni kupitisha ujumbe kwa wananchi. Mr. Elvis, political chance chingwana chiricho chiabe kwa chio koro kinga ekena kingo chikobango kora ngichigo signify asobo choli ekera bocho ko kolekana inje ngoteba asa monia ndo chego ego signify laziness. Of course politics nero lakini ebinte bya bantu bono nabongo teba bachakira korora nobo kora so obochi I think mati angote baro no bochi so bokurumi I don't know so go chaka otebya bantu bottom up ebinte bionsi gose bona iga bachakira na Singapore. These are just diversionary tactics kurusia abantu kuru real issues. Real issues chimigete abantu. You know, people want to talk about cost of living, education, healthcare, security, ebintu mnebyo. Lakini ebindi ne enjama enchera ama na siasa bata itokurusia attention kuru ebintu bire serious bito kunete bachake ko kwana igore ya ebintu bire exciting. Yes. Ntubwate bono buna wateba political statements ichi watebire ni nchiragete yose chigo tumekuga kero kurigeria sama isao internet ya security n'abasaye baroro abayisaye bayasona niriye se process ya democracy koranga banyare kwa baba kubwata chikura bake gose noko follow up na korosia content kurwa se chikura una chiko gendrai. Of course youths ntotaite go participate as a elections chigocha naenda as a governance space. No ninja I want to participate in that space no Sakawa and among many other youths. Lakini aba
abagakaba ambaruka bagaka usaba abantu abare mutu yeito mbata eti into toso chi space echo wate to block us out wiring fence babere mesa barabuka baragere bakwane babange muna bataite ko currency lakini intwe bataite ko tobeka kando and that's why bago kore bintu buna registering as a voter yabe enkomu sana konyore information as a voter eko konga sana. So we need mass registration. Nonyo yo kuruku sifuna atebete ira registration asa abantu bare. Onyo taita abantu bare register asobo ene. Ira registration ase bare. Genda chi club, genda chi school, genda kera ase aso kunyora youth. Nonya asa mupira ogwako. Lakini matatu abere toko register kurumagega tu abwate designated places. Mo tagete mo bwati bakes mo kare gose. Yes, umaite nonyo mwana biashara ndazimo ugenda uri gyase customer. If IBC's purpose is to register voters, ndazimo bagenda ase voters bare. Ba make the process easy, convenient. Okay. Yes. Mr. Ombengi, Abasai, in terms of utumiaji mtandao na pia kuwa wapiga kura. Sasa hapo ndio kumekuwa na mpaka mkubwa zaidi. Kwamba mataifa yote yameona vijana wameweza kukumbatia mtandao. Hapa Kenya unajua mtandao vile unaweza ukafanya mambo. Lakini sasa katika zile hatua ambazo zinakuhitaji kama wewe kijana uweze kuingia katika ulingo wa siasa, labda uwe mpiga kura ama ujishughulishe na siasa. Umeweka hatua kweli vijana katika taifa letu la Kenya ukiangalia? Kwa sababu hii ndio mara ya kwanza kuwa sasa nchi mzima inasukuma vijana kujisajili. I think haitatokea vile wengi wangetaka, lakini tumepata njia tofauti ya kuleta vijana waweze kujisajili kama wapiga kura. Nilikupea example ya uko nyumbani Kitutu Masava. Engoko ameweza kusajili vijana wengi kwa kutumia njia ya wa reward na sneakers. Na ukiangalia pia jana niliona huko upande wa Luo Nyanza watu walijitokeza wengi kujisajili. Kwa hivyo kitu ambayo tunafai kutafuta kama sisi wenye tuko kwa uwanja wa siasa ni nini itafanya vijana wajitokeze wajisajili. Raise a good point akisema IBC ndio inafaa kujitokeza na kusaidia kusajili vijana na kusajili watu wengi, kwa sababu mwishowe ni wao ndo watafuatilia maneno ya uchaguzi, ni wao ndo watafuatilia maneno ya kupiga kura. Kwa hivyo wao wakiketi wakingoja sasa viongozi ndo wasukumane na watu kujisajili, hiyo kwa upande wao hawajasaidia ama hawajainua demokrasia kwenye nchi. Okay. Buganda boni gekere chikobaga korobo cholbwa yo monchu muligirilia wetani abaki chikure chirwe merongebere no yo moni wachikoba bagoswa aseke minani kyo kunyara kaba bago chikoba bagwa kachikure chiabona koranga bacholo muraibyense kurende liboli rinene ngendete koboli abalito na barwa se panel se mambia bona tora baswati na ubagwe soyana ni sana asobwa kichikura Mr. Elvis mono abangina na bagwe sonani abasacha nabo tubwa tumo baroito kurende kwamba kororekana we end up ending up kokora chi debate tuakolera abo tuatiga baswati bachi ko tokora decisions. By the way, you is a trend na ende kongichani sana. Lakini njenda tebe abagaka na intuma usaba abamra usaba sacha tore lazy. Tore lazy aso wakachikura ntori diligent. Uma itum abakungu nonye asabari bakuri gichikura bagotema sana kurigi abangina. Sengen chongwa kabare chikura ende bako ba faithful and loyal. Ona intwe ndatebe challenges ne chinyinga sana aba saito go face. Bono chiko to limit una to participate. Na ende point ende tinga ba omunya kirogo bwa the Communications Authority of Uganda had stopped social media from WhatsApp. Sengen chikwa bodi oyo sakawa igorea the social media ban eri Matiang'i akorete Matiang'i restricted the
TV stations, the broadcasting. So very different kubwa what is going on in Uganda bonega. Uganda basie kire WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok kiregento. So nonye waka chisimi, you know, so it is a total shutdown. Na no korigere the reasons chiri bagoteba, agoteba ndota iti misinformation egende. Ndota iti civil unrest. Ono kwebori social media ye nkoretere civil unrest ase nginjo nkobera tore na kere rituko nero kere rituko every day we are using social media, every day we are on WhatsApp ngotwaro tore misinformation ngotwaro tore mechande yots but Mr. Elvis social media very powerful ya leta tabantu chibara bakachagorobekana bono now that is the challenge again to these leaders nonyo yoruto ito ya batayete go curtail freedoms echi freedoms to free a gathering of information. On channel, I'm sure it is courtesy of Matiang's work in the Communications Authority. Ne you get to Toraiga regulation you yes, Kaigora more people to be able to discuss. Not to go discuss freely. Tari these big, you know, 2, 3, 4 stations. Chigo drive the communication. Naende ngoteba this communication thing timaiti sababu nere libata ite ko restrict timaiti they fear information and they fear enlightenment. That's why naende ndoche nonye chisemi Ruto tataiti abantu basome ata ite to babariri ntomanyeke tusijue kitu tukwetu. Okay, I can mote bibi ntebionsi pine bio watake serikali, but are you taking the responsibility kwa say a process yokoro sia maunchulili ose mure se menu elie konyara kabage ko decide gwabaneke tungo ge commentwa Mr. Elvis. Yes. Amini Mr. Mbeng. Yes, you can highlight hizi vitu zote mkisema kwamba hapa tunaona kuna matatizo. Hii ndio njia sawa. Lakini sasa ikifika siku ya siku hapo ndio mnaondoka. Hatujaondoka kwa sababu sisi tunaenda njia mzuri. Njia mzuri ni Matiang'i suluhisho. Kwamba yeye aliweza hizi shida zote tunaona kwa sasa, yeye mwenyewe akiwa uongozini alitatiza hizi shida zote, kama ni maneno na elimu. Hii yote huku unaona wakati yeye alikuwa uongozini. Kwa hivyo sisi sukuma kumtuoma, sivyo? Kumtuoma yani awe kiongozi wetu ni njia ama suluhisho ya kwanza kama chama ya Jubilee na vijana, kwa sababu ni yeye tu ndo ataweza kurekebisha hii yote. Haitakuwa tu maneno ya kusema hapa ndo kuna shida, hapa kuna shida na kukosa kupeana suluhisho. Naam. Okay, mwancho muligirili ni gotole na bagene bana asemambia. Bono togendete kuligirilia asensemeli ya Buganda na nene mono tigole tole na basae. Abo togendete gukwana barabu asemambia ye tete turagenda umutumo kumusinini. Tukoira na tutware nsemo yo moelia basae batatebirende ekera bakoligerelia recommendations either muri sechi team kiri chonse kirigo nga think tank ngeli mogo nyara kwa moko likera abarayi bali muri na baramo kwebwatani koranga banyara kwa bako beke message ya bere burunge na kelike bwenerete. Eje Nensoko TV Uboroso Bumugusi Ine asama kia ya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obogima bwakirari tuko bumugusi Nigo bwale gosi Onye kubwatari borio obosemia gusekero kindi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com
boigo nabugo tutarira service ite gutuka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com. boigo nabugo tutarira service ite gutuka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662. Twaichanire kuraliwo kwa Philip Ongisa Onguko nigaru mwana Robert Onguko bwana na Tabitha Kemuma mwana wenya gusira Benson Onguso na Roda Mura igari Semura Ogeto na Jaden George momuro mwaba Joash bwana Lona Kemto Linet Busbori Emma Mura na Vincent Ombagi no mwigwa Bombati Nyarongi Osire Daudi na nyagusira Peterson Nyambane abangina moke ngamo na Trufena Mura Milka Gladys Beatrice Jerusha Kemunto Zipora Pacifica Helen Jane Pamela nyagusira Florence Buari igatia bandi abayisemoke na Buonserio Nyabasa Abel Onyoni Omwega Onguti Onko Nyawaya Tom Obiri Meroka Tungai Mosota Tungai Nyagusira Sevania Araka no Mulisia Orwaruma tena nigale semo ya Mandere Nyambati na Nyagusira Moseti Mokoyo Elijah Julius Esther Teresa igatia bande bamu abo Janet Meroka igisfm Okinyi Obiri Susan Rodo USA Orwaru Eric Okinyi Salome Jared Masara Lamek Ven Lazarus Josephat Bwana Hudson Atika Abakuru Korasugu Abakuru Kumbagi Kiage Joshua Mwango Javis Henry Masomi Kefa Masomi KDF Wana Oyugi Peris Orwaru Christine Omwega na Usira George Nyabasa igatia bandi nigaru Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Twirani nande nigochire chinsa isato chitaikainye chetire semambia bono igonde na mukaya matara
oro tigantebe boigo ekara marite ikigucina maya atetia abantu babito tumeke na sakawo mbengi orende na utuna kurigereria iga basae na namono turigeretio bochori bwense ya Buganda buna tuna kurigereria Bobi Wine of course ngo represent ya basae n'abantu mbale barosire no burayi bwa umugaka Museveni iratoka rero buna bogokora bokoera kira umuntu mwatebire na warabe buri determined onyorenga matarate yabagaiga rayiro chine coronation muna no murayi chingagi chia ichikire na ndo comment rwe gutwende abasaye ngai bakwira na gochia ekera obochori oburaere in both way na oburachi Kenya na Tanzania na Uganda target mwabwa atabuna abasaye chikira aliyo so murayi limu atagete techinyare kaneti ngaki abasaye bakwira na nanda intubendo kugendra kubanga sengenjo politics and policy and governance negento keko affect our daily lives ono ntokorasa sengenjo unanya saya kugendra gotuwa bogima na gotokendra korwana ose korwana redi chihaki cheito na obogima boito na ende ndogotema ngaki kokora na instobe part of the conversation yes lakini naende gento kiri chendo che youths bande bagosira nto tema kugenda buna tokoenda kando nto beka kamesa ke kando gochiari chako te wona inzu tore kando twa party yetu goze twa tutaite tumuko nyara ndazmo to isara nze into 20 una aba Kenya na abantu banchite Kenya toro ngaki togo koraigasi you know onye to get into MP positions, senator, governor no onye elective posts chendo che youth ntoriko chirigere mono. But if you want to do executive work and you know executive roles, that's more we want youth CSs, youth PSs. Yeah, over president nabotora nto nyora lakini bire in our reach. Tigato to vitime ko birigere. Mr. Mbeng, after elections tia Uganda. Bobi Wine amis targets kwa bomora ibwense. Either obere rigged gose obuiru chikura na boma tichiwakwa. Onyole constituency yoko chora abantu nene bwate birengera byabe byabo. What does it inki kelie ekoro kiuchona ase abasaye na ndenga kibaho chiko chaka kopike ubima bwabo na kwadelia conversation bae chakire along the way kiza base chende cherare. Bobi Wine nero chire mambiende na ndo ndena batakira koreki arais. Kwenye status quo. Yeah. Ukiangalia vizuri sisi kama Kenya tuko na bahati sana. Nadhani katika jumuiya ya East Africa sisi ndo tuko na demokrasia kwa wote. Ukiangalia Tanzania vile kura zilienda hakukuwa na maneno ya kwenda kotini. Nadhani kwamba Uganda pia ni hivyo. Kwa hivyo nadhania kwamba hata Bobi Wine mwenyewe anajua kwamba kura nao zinaweza ibiwa. Kwamba tatizo litakuwa sasa ikiweza kutokea hivyo maana yeye mwenyewe hatakuwa na nguvu kubadilisha that situation. Sasa hapo itabidi kwamba nchi ya Marekani labda iwezi kusaidia ama nchi ya manchi za Ulaya, kwa sababu ukiangalia kwamba dictators wengi hawakutoka kwa kutolewa kwa kura. Wengi walitoka kama ni vijana kujitoa kwenye streets kupigania haki yao ama pressure from foreign nations. Kwa hivyo kuwa realistic labda itakuwa hivyo. Okay. Na multipartyism obosipoli bwe byame binge Mr. Mukaya. Toroche pre-election pacts chitiji byama bigendete korosyo kuigwana tate ko soe binde se mugete binde bitate ko soe se mugete ngiye gukwana rigoro ya democracy yense ya Kenya. Democracy yense ya Kenya nchindo cha chakre kwirana makega na ende intubna bana inchi to wente korwanere no nyoyo Bobi Wine na chita Kenya kaswa TV station gete
agateba rwanirira ekatiba yao kabla esiri chinguru wokurwaniraye azengenje ekatiba yaitu enchara nero igoturwanirira lakini tutigebe weekend nabo egosinyu munabonega Uganda umuntu muno Museveni 2005 naigeta akarusi presidential term limits maitu mnasoete na plans na visions njenda tebe no bakora singenjo nonyo yo ito Kasongo no ni wasoete chi plan chi bakora ninki agaswari ona agachange naende nonye Uganda the constitution is by the they are very good documents. Uganda had a presidential age limit. Toko vie for presidency on your 75 years and above. Lakini iga Kenya ni maiti asiki constitution yetu te wati agente kyo. Lakini we need to have such restrictions. Even if it's not written, ekinegen to bente komanya nkebo ntikobo. Attempt neroro yo change term limits. Tuigura abajumbe bawo kwa nabanda asamaliyeto mo Senator Unandi Senator Cherarige okwanira open linga nebwenete tuligere term limits ikingie okwanira are we being influenced na siasa gendete kurwa saba mate baito dhani ya kwamba ni vile tumesema uongozi mbaya ya kwamba mtu mwenye akona njaa ya kwa uongozi anatafuta hiyo what we call power. Hizo ndo tabia zao. Lakini ingekuwa mtu mwenye anataka kuja kufanyia Kenya kazi, maana ya term limit haingekuwa na maana, kwa sababu yeye aangalie ni vipi nitaweza kujiweka huko nikae zaidi ya katiba imenipa. Kwa hivyo hii niona tu ni their characters coming out in the light. Ya kwamba wao agenda yao sio kusaidia wananchi sana. Agenda yao ni kibinafsi. Nini wanaweza wafanyia wao kibinafsi. Okay. Toko gandobo choli una ule Mr. Mukaya. Nande paraphrase that question. Umurwanire likwa bwate tanyole tikura. Akiabasaye much kuri group back again. Before tochake kurengeri losing kose regrouping ndazima to bange ngakito cha kutwara chinguru. You know, every political party, every political organization is there to get power. And to get power and to implement its policies, to implement its visions. So intubune youth tubente kurwangi sana tonyore power ye. Lakini bahati mbaya tonyore tuange irwe. We need to make sure our voice is powerful enough. To be opposition, a real opposition. Tupinge serikali. Tobaye bagote run for their money. Position ye muchi wakorane yokorobekana gozene yo chikagenda ase bunge kanyole birogo masora. Ndazma to so bunge, ndazma to nyore chi senator, ndazma to be in all those spaces where we can actually implement effective change. Effective change watera moncholi ali akonyara kabakoleta bintu biri muganetie. Are we going to see abasa nande bakagenda chibara gose bakanda kuri yoborayi Mr. Elvis? I mean Mr. Ombeni. Kwa sasa siwezi zungumza hiyo. Kwa sababu tulipoteza moja shujaa wetu ambaye alikuwa anatuongoza kwa hayo maneno. Kwa hivyo vile umeona vitu mingi vimebadilika. Lakini kitu najua ya kwamba ni Wakenya wamechoka. Kama ni kushinda kura, wacha washinde kura kwa free and fair election. Isiwe na maneno kama kuiba kura. Kwa sababu najua ya kwamba Wakenya watafurahia. Mkenya akiona payslip yake, aone vitu ambayo anakatwa. Ukiona vile rasilimali ya nchi inanyakuliwa. Na hayo yote alafu tena mtu akuja tena awanyime your democratic right, kwa sababu kupiga kura ni your democratic right.
hiyo najua ya kwamba Wakenya wengi watakasirika na kama Wakenya waliweza kutoka waende kwa mabarabara juu ya finance bill. Je, kuibiwa kura watakaa kwa nyumba? Ilo naliri bolio koboli. Twarorire bono rende kana tugendete kurigeria obochori. The effect obochori ntubwate mubungo kiharu Didi Nyoro twaroriro ogateba urule chi subsidy go chiase chiskuru chirase semeju che serikali chi abana bakuru nkabagenda bakurunga bande skuru nande boigo twarorire umubunge ojo Suna East Junet Mohamed muske Junet Mohamed nero bateba chibese bako unechinge nchigo kora mauncholi yayo. In your thoughts Mr. Mokaya ngakiuligeretio boraibu nobu akara tokubuligereria uchibusi nchege ntonda tebe neri no amount of money is too little. Maitama ntona baro bakonyoro mushahara 5,000 10,000 20,000 utira, lakini what matters is how you implement it. Actually na temere ko watu yindi ndinyoro nende ndoche ago kora thinking outside the box. Nende you go circle back to the leadership. I studied leadership and management, masters, and one eganta itogokora ngokorande strategic management, PhD. And I want to look at the effect of the leader, the person, the transformative nature of the leader. Maitugna bonega umuntu nabara soe somewhere arete change. Muna Kibaki 2002 the katiba yarenge the same. Lakini the person Kibaki, he brought something to the office of the presidency. You yegete koreta change baka abantu baka you know evento bika change sana. So even in Kiharu constituency Oyondi Ndinyoro is out of the 290 elected MPs, 290 or so, he has stood out. Asengencho he has thought outside the box. Unago kore evento unako bangama nganae nonya. That brings me back even to Matiang'i. Matiang'i's stint as a CS for communications, for interior, for education, you could see the person Matiang'i, that transformative nature of him and the execution area, a lot of change. There's not a lot of policy changes that Matiang'i brought to the ministry. There's not a lot of things that he changed or laws that he pushed to be changed, but he just looked at what was there and what needs to be done. Nende itogo tebase gesongo hands-on approach. Nende Ruto ngote mare gokora hiyo hands-on approach, lakini yago yekora differently. Meta hands-on approach ne you ogocha korora what is this person doing? Gokora regazi ya ibune bwenet. Lakini Ruto agocha agote bya isuka kando. Asengenjere togo teba akoyorora buna kemanyi mogosoro. Ama itekeregento so but rinda na wonya orako ako lead by example koro kibalia kera soiro oro batebinga na bintu byo koruga leading by example no itebuna actually mona igango teba Ruto might have good ministers might tengenjo we saw performance of people like Oyo Kinyanjui former Nakuru governor. He performed very well as governor. Mutahi Kagwe, as much as there was a bit of issues during COVID-19 as health CS, he managed it very well. Kenya had very few deaths. Naende Kenya yarenge na ebiasara mbikwe timo na chinse chinde. Lakini under Ruto's leadership, okora abantu abona babire buna useless. So actually it brings him back even goteba iga in 2027 iga Kenya. There are only going to be 2 horses. Abo bande bonsi bako bachibunda. Na inche maete the number 1 horse oyoto taete korusi Nkasongo. Number 2 Matiang'i. So abo bande you are just wasting time. Nonye Uganda has 8 candidates on the presidential ballot. Lakini nabonko baboriga nonya abunka muma eta abo bande. No. It's Museveni or Bobi Wine. Nonye iga Tanzania we had Samia Suluhu uyu bakoroka Idi Amin mama ebucha ngoketokoroka se emonyenyi. But and the other candidate Tundu Lissu. So yes. Okay, twaligereria barayiboniga kero muntu keratete ko jole performance yaye. Nabira toka na sponsor police ya Moro Kinga ngokorande biya. Anatafuta wale ambao wanaweza mpea ratings mzuri. Hiyo inazungumzia nini uongozi? Propaganda. Kwa sababu vile tulikuwa tumezungumza ile siku hapa nikakwambia kwamba
hii serikali ni maneno ya mastori na mahadithi na haionekani kwa ground, kwa sababu ukiangalia vile amezungumza kuhusu Matiang'i akasema track record speaks for him. Ukiangalia vile tunazungumza hapa kuhusu Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro ni mtu wa Mlima Kenya, lakini bado tunamzungumzia hapa kwa sababu ya nini? Track record. Kwa hivyo inafika mahali kuwa watu wamelemewa, ni kazi imewalemea, hawajui vile wanaweza tofautanisha kufanya kazi na kupiga story. Kwa sababu umepeana example ya Junet na hiyo yote ambayo alisema. Ukiangalia Junet na Ndindi Nyoro, uangalie vile wanafanya siasa yao, nani ndo wako na kelele zaidi. Kwa hivyo hii kitu inatofautanisha watu kama hawa, ni kitu inaitwa competency. If you're not competent, you'll find ways to make yourself look competent. And that is where you'll come with such polls. Okay. Tukimalizia, Uganda, what are you expecting after this process, Mr. Mukaya? As I stated, coronation, what is going to be a coronation process. Nonyega Kenya IBC yaito. It was just a coronation process. Oyore umonya kerogo bwe IBC, he admitted himself he did not apply. Wachite wakamochora korwe kone yuarenge akamabeke korogekyo. Ono 2027 to went to korenda chikura cheto sana. And in Uganda, as you have asked, it is just going to be a coronation process of Museveni to take his 7th term and to continue gripping on to power. No matter Museveni wono chakire kokota, no nye chinguru chiriago tarera power chakire kokea. Eno na woko nyora chinguru chikure echo ose chinguru echo nabo chigo cha komo siri. But it's good abantu buna waro succession plan. No matter Kenya, we sometimes criticize our leaders abantu buna Moi. As much as they had their shortfalls, at least Moi left power. Even Kibaki left power. Even Uhuru left power. So even Ruto, if he loses, which he is going to lose, lazima achake kopanga exit strategy. Okay. Mr. Mbeng, tunazungumzia the next phase after hizi elections za Uganda. Na pia tunapozungumzia tuangalie Paul Biya ako Cameroon. Na naye ni mzee, amerudi kwa ofisi. Naam. Ukiangalia hata hiyo uchaguzi wa Cameroon, vile vijana walijitokeza kwenye streets, na uangalie, I think Africa, majority of Africans are of the young generation. Kwa hivyo nina uhakika ya kwamba kura za huko ziliibiwa. Lakini maneno ya state machinery ikikuja na tena hakuna demokrasia, haina maana tena hata kujitokeza kwenye streets. Uganda, vile amesema, itaweza kuwa ni coronation, lakini mimi naomba ya kwamba isitokelezee hivyo, kwa sababu kitu najua ya kwamba kura ya Uganda will have an influence in us as a country. Okay. Mtu kama Museveni akiweza tolewa uongozini, wa Kenya wataona kwamba pia sisi tuna uwezo. Naam. Okay. Thinking biya mono ngo baligania soko case studio akurwe sebirengera libyino, and I hope we'll find time na togendereri asaba sai nyibure panel yentambe sana tugandete kubeka maiso na koranga kiense ya Buganda gendete okorobo choli bwae wanchumuligereri buna tugukwana sema mbia bono nse ya Buganda nigo abaganda bali esichilaini ko chora barayi babo likoranga ngochikoba akobarago chibosio na intumunegeta seni yensoko TV ntobegeta maiso ragera tukumanyi siasa ere sigete nigeko cha twaligereri twaranga akina intunyara kabage goncholeria magimaito na nomono akitunyara kaba togosoma chimbugete na jiri turanyara kaba tokobuguli buno gesaku gosebu na Kenya elikogenda bosio onumurobeli bwa soko bwakire twikira mwalio twachagete 12 chia mambia kirango ligereri nigo chirigere ti chinsa isato
ni ziteke 25 kana ngubutulira abu mwanchu murigiri kwa libagonya ariko bagukuyaliga nande onya ariko bagukubwati umurubiri yondo gocha bosio kurukweto rubini chengo ku Innocent Onyango twalenge na Diana nabo yuko kwa niaba yake course kions kilkialenga seseme ya transmission kwa ile nelimbi ya mona tonya ariko batokomera na mambi. Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goseli gwoko nene gosiri wa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV